wa kira say mrantie ho ne brode kwan no mrantie dia bo nipa mienu afrim prempren ya posifu akogu ho no de esi ho prempren ya ye be kone ne Asem Beba Dwani ho akodi nkobo Eljonfo na ye be stand so akọ Western North ye mantam no sabra make us posifu won ho won wa chimrantie nan ye de kwadu bia bo won kwadu be ya sanso na o kire say enansan mu ajenkotoku onio market tuo toto ho na ehuye pa apostle also ho ma bibia si e wasa de na course ni mu ya sanso acha brantie bi ene dodro no bon samrane ya master P e wa santimantem he ya pakro no na sabre ya apostle achi nui wo mo chese bibi afrimu abade ya akronfo renfo bia bossa se o chese mobile money vendor bi sikapuduo pa wo ko wie free ni pa ne ho no da bi esi enu mu nkomo nyina ya de ba ne akai mo se extreme coatings abusia edano si wie a enmenya mewom so obe painting yie obi atwemu an odin se trend dan so na obe painting so a enye se wo painting na diri na nsa wasa ko wa painting na foforo wo so onya paint a ebe che ama wo na efe wa fra do kama extreme coatings akotake menimu akofa bia ba ni bo no wo fom wo di painting so eche pa designs how do so de bebre Austin S ho onu kra do painting wie na dube na hwe na se dan no nkra do nsa fa hwan ho fia no de sapato ho okra fe kama prestige graffiato pearl white and off white paint ni na bi wo ho painters no munti opese o mafra ma wa o de no aso fresh trim coatings for no di nkomo o ya wasa de no aso mafra ni na si o de ama o koyo akofa o to ade o so mo chewa de o be so osua paint afra no so a o be kire o se si fra kama atenga junction on la petite camera de din hwe no mo pe wa homa ni 0200922202 from nanu onim komo na wiai aso bon mana krewa na bibi ko onum na ko enso ma yafunu mu a on se de ahodin wo mu ano ne no de e ba ko pe numbiri anna ekome o se ya adwo vita milk me kan se wa bo onum ton 20 years ni mfrishia dioni na vita milk no wasom Ghana man na eba na ba ko no anim de ni fita de no a onum ahode kwan so milk drink no nyame adon adan mu de bia ka ho o vitamin choco vitamin banana no kra de kodu pa na onum a wo say yes ohun asisi ohun so ho aba vitamin strawberry de ahode so wom calcium omega 3 omega 6 omega 9 ni na shema say twom ye ka say ya pa no ne bia boa ama ho ayedin a okọ provision shop on ma bi oto no ne bia so pe vitamin paninum kwada no kwada kra de bia wa adwen panin ma so ye kama pa okọ ase eye vita milk Jean for perfect series ngoma no so ene di mu oti ama kwada no ne na kenkan se motumi akonkan ya ma no GS na ka ja tum so kokwan so enti free nesre wine ekosi GHS ni ayode aba English ho wo wo pisi kwan ko GHS free no ni ayode aba history of Ghana so eti akotren sa bo wo mo pisi kwan ko si 6 no RMU ho e de Yesu kakra Mohammed kakra na mde kakra ne aka bo mu computer no so wo mo ke G1 ko be 6 creative as ho science mass ni nyina perfect de na ye eden na siri wan kura no ye nya wormumu wo so de ni di akotre pa ekosi KG2 no numeracy language and literacy creative arts phonics computing coloring and writing JHS wan kosi free English social science RME computing ni nyina ya pone de ye de ema nkoda no sete exam questions ahoro no se mock se terminal se midterm kumanse for ekwaputu je ben station wan kran so a danso man first support mo memo afana ba bia tonton ma bobura mu a was a perfect de ne ne ma obina de call number na 0243299938 and 0540755465 Ghana Railway Development Authority what mo na eton kra wo mo chese wa woto mo asase so no hye nso railway list no ho krata sem fabra wo mo akache ho sokoban ne ahensan potem ho no ano ha ho no mo butuo afi payment receipt ahoro no sika bia watua bia ho krata sem fakọ ne fakọ kire wodom na afi Ghana card ka ho bi ana voters ID ni ne kan ho bia no bata ho bata asase no ho no se be ya wodom betumi ayo amabo nti ye mo yetetek ejo so asokwa asafo aboabo foikrum ejadum sawaba akwatia line kase fomasa ade beba ne potam ne kwado ho ni nyina nti nchemu bia so a wo pay ya no afrem pe no 0245874183 0245874183 ebusi enwe na aboyen don yi mo ya trase awie yi ede ensem no ebesom wo ya kai mo se dem Facebook live so Otec 1029Fm so kwa obenye bia funyina hodo eba no ene entina nya bi ehwe ensem for penny eyo for John entry
buasiako na jataba ha sansa Bismarck apia papilo wono nso ewa ha ma wo boyinchi dom yani amoti enka wie medie ne kwame a jeni Boaten professor kokoto ana afi azunaba ohene kwabena Boaten ensem no nie Asem Beba Dabi ebusian ensem no ase da e ka kire wo se kwaten jaten Boaten eye nyantentwa akwan free amanten besne ko mamponten ko ka asem tenten wanwie no ne so wonte asem ase apetra nso enfrantwa ambo a abofo mpa tie ya nyentos ne yeton yedie ensem wa ne yeka ensem so nya badda bi se kim ba bi ba ko pe ne yeka no Krobea ne platform iso a na kesipa ba ko aba yeka fa ne famu aba ade se wo kire se odru Krobea ofran asisiriwa ena ba ko so fa ne brode kwan no ni na oboso ntweme nsem be nkontona sempotem ho no mo o se kromo mabunu wo mu dia ba ni kekraw abusia nya asam ketwa asisiriwa mabunu no ene brode kwano mabunu dia bo ani in fact adekura fa kufa ntokwane ba de na ke frɛ assemblyman honorable Baroski nye na di nkomo no akirekirem na de tie nie ye kase wo kire se mabunu mienu on mawu mabunu mienu on mawu na enfoyini ba wa behunu enfoyini no aha ena da so no ebusia de tie ne se ba abrantie pa kentina bwam wei we de ayi brother kwano metro pa o omo ma from kire so me brother kwano mrantie ena oda ho no wa wu na wadaya sa ana ohye supporter tuntum ana na jeans no moja ya de say twon die na si ye ma sa mrantie o mewuo honorable Prince Boaten aya Asem Beba ono wo asisiriwa dona frɛ no Baroski nanka ye nya no a na ko no abo akirem o kire se omo wo asisiriwa ha na hunu se emrantie bi free brother kwa no aba no mu dia besie ne nya asam ketwa na die ko ba ye asanto ko ba na nke he ono abo na kwa aba be kirem ye de ba ne ye de asoto fom no ense bi ete ye ne se abrantie ba ko bi wasisiriwa ho na oni ababa bu brother kwa no ehihye ho na omo hihye ho no no ena amiabia ye ba enti baba wa na busuafo be fa ne ko eye brother kwa no ho no mo eno na mu miabia ko ba ye a mentem was ko ba mu ani sa ntokwa de ba ye na ntokwa no ko ba ye na mrante bi free brother kwa no wo no ma ba asisiriwa ho no mo tintokwa ni mu na brother kwa no mrante ni mienu wo no ma fa ma free mu e wo asisiriwa ho na honorable Prince Boaten aya assemblyman e wo asisiriwa ni di nkomo na ke hwe ka homas na ya ensa na yenko tie nkomo a ye ne di ye no alaroma kakra metima ka ne se enra ye ho yenka bi nhiem na Krobea twice so be next 2 towns the flow brother kwano anadune ye ho na etese o ma ba ya fala ba ku bi ho ene na be ye emranti kemia o no ma be ya kasakasa inja kasakasa na chini nyina no ankoda no ma tie sikuru te omba 30 boys na e won eno no kwene ka boys no e Champions League boys na ememeni kuru no mo titi kuru no mo ba money shop no benya no mo bo wura no isika na ho no mafa ukonte na ho bo teacher ye pass up ni no ha o ma na mo teacher mo ko ta teacher mo ta so ton ne mo ko no mo bia inya e to ni e ho te ka kire o ma skata ha nyina wo cylinder ni so na de yende mi ani akam ko nkosua ne mo na wo ton a ni aka ni nyina agu o pa no na wo ton nkosua na wo ani aka ni nyina agu no mo ko eja etete situa no fai ubi agre no se yes no ye mpese ye bako represent attack nti ye tie na ye agre no anno pa ye agre ye ho no eja ye na dia sai ni kontre na sai okopa wo de ni a wo repair ye na dia sai le ya sai okopa carpenter ni so a wo so ibe nwa sai moto be 5 ni moto 2 mo langa aka mema ni na egu ewuram
And then for the who come for also the Bema. And then the Bayan said, your man, a man, and so what you come with one shame home between some so. And they say, a final mobile, we have to know we have to, a boy, we have to know we have to. Most of them are buy and nothing, you know. That's a matter from one and nothing on do Musaka, nothing, you know, the same time, look at it. Only not a matter. You know what, Sunday, I'm a fair police commander or something like that. Police command, military commander. Now, commander then I'm to talk for the banner of the now, I'm not glad we are on a sort of Hano. Or two sprinter, of course, I'm going to or yeah, you know, for her. The more you find in the chat, it's just on the car, and you tell me no Cataya. I'm not saying no homogeneous because of the more main community, into me, and but you won't tell me between 20 years to 25. Over 30 years to travel, will be a rasta. And the other week, the one on the day, the man on the day, who crowd won't be kind of West Yanan. Me say I'm paying me one shop, almost in the shop war. The shop will be mobile money from phones and accessory and electrical. The same no Catana, Langa, and my way, bomb there 25. Instead, I'm shop or my transcript in 30 much trouble, mamma, and our papa, and my spine, much to tell the mobile, my son. It's a much 10 year now, so I think I'm in PS2 now, almost I'm a family camera. I'm not telling you, and yet. And to can't buy it. Who say a chronobo and a robbery in mobile. Your crew more you and I'm 93 board the corner. So please, one can I say banana or carbon? Who free a mini dancing or a bonuto, who pipe our left there. Who be free a mini, who be with the spring and the looking a mini, no about a city. Who persist you are now cook with your friend in the now cook picture group of my son out for border corner. So move three border corner prayer, but it's almost travel from you and son of mobile. In the case of making a can at the party, a man to call in the buy idea, and I'm in Senate by an extra. Because man was shocked, and I don't know how the ones mother 2 years into be done. Then I say, and I'm a shop of class, not to talk, and you're not going to contain and then the CJ in my papa, and that the party, a man to call by them, in case of making their sugar, not maybe to just say, yeah, Michelle, let me move at the party, a couple of times and what you buy. Ebusia for the atino nkan honorable Prince Boati ono Asem Beba Dabi owo esisiriwa de akoso honomo na odi munchimo enya ntie se aposifo gu ho pa ya nya asem ketwa biribe besan akọ na ensa ho de akoso nyina edi munchimo abesumatiefo Eljonfo na yento ansem no so na yenko eye atoye tifi mantam no mu aposifo a wonmo ho ya DCOP Francis Chidi etutu na mo wonmo kire se wonmo akire mrante be nice obi na ni nyina se wonmo aye wonmo din aye wonmo se wo ye national security for enti eye so ma mines ho no eno omabo ede agrobra ho ggt kade ehye wonmo ebotomu eno ne nam so ma aposifo chese ya kire sa mrante no wo friends hwefo hyemu die ya wo den sema brode etu dwase hwe so ne potamu na DCOP Francis HD no okire mu ese wonmo ano yeto ono nkra se mumro na mumra embra mehwe na embrante bia ye wonmo chese wonmo ye national security for na wonmo abai manse ye de atoto wonmo ano ene ehunu se no kuro bia de mtie ne penhwam ene wo ma embrante no kuro ye wonmo kokkochi wonom na busuafo embrante be na no di usapa wo mu usapa na wo waso kro no bo ukura de nko ba se kura wunya hunu se bo na wo watumi hunu se mekobo kro no ma ye na yentie commander wo bra na odi nhwemu no bon centrefo. The district command Gadeso district command received information that some men dressed in national security attire were imposing themselves to communities as Suaboy area mining site, demanding their documents, seizing items belonging to the people, and then claiming that they were doing active mining. And unfortunately, at that very point in time, the people have even decommissioned the mining site. The community members who were subsequently alarmed with the conduct of the alleged national security operative decided to engage them for questioning, and some decided to pursue them to the DSO. The district command, acting on intelligence, proceeded to the direction on which the suspects were allegedly coming from, and they got them arrested. The suspects, as we have them, are Aponsan Asariwegan, age 33, Nelson Agboja, 28, Avadaga Nobet,
27 years. Francis Brefo, 35, and the driver by name Benjamin Boache, age 48. And he was in charge of Toyota Hilux with registration number Golf X-ray 1095-19. Eljon for what one and some so the tutor ya watches a city or Montreal moving from branch or Monsem. See a case and the security for nebo mining for a site to home by non chess will be 50 pay one or BB. He said your mummy at the bet you be what is Sakasakano, a bambotamo. This point in time, we want to sound a big caution to persons who traverse into the region in the name of fighting Galamsey, especially when they have amorphous identity. We are very much aware that we are fighting collectively with the security institutions in the region, and then our assigned NIMO, led by my good friend Colonel Bois, doing extensively a good job in the region to flush out illegal mining. However, what this region will not tolerate is persons traversing to illegally extort money from the citizens in the name of fighting Galamsey. We fight Galamsey by operating within the laws that have been assigned us, but we don't encourage banditry, lawlessness as perpetuated by these very persons that we have arrested. For your information, we are not going to relent on the task assigned us as a regional command to do what is expected of us, and then getting sure that any person who travels here and then want to fake the name of the national security to do what is not right, that person risks being arrested and be prosecuted by our command. Thank you. So for penny attending, can you call a TV and answer to yet TV Mantam Noir, Western Knots, Mantam Noir, one Edna Pussy, 40 in our commando that one on this will be Francis Chidi. I see a chairman and some for penny of Ajuna Chibusiaco. One is also crowding an apia, papillo in the Buffia, by Georgia Samina, Salbiane, Solomon Momoboy, Kwame Darwish, the Oko Field Blindness, the Jataba, and the papillos, chinching feeding from my Kwame Genwatic cotton of a. I'll son about him, Kwabana. Yes, also now. Kwame, Jane, Wahona, Memfa, Bedfast and come a frack Krobea, and Tifaso. Eljon for a birthday, Yen Fama, by Sister Cynthia, would dear putting a war of Barton Unique Ladies. Happy birthday to Sister Cynthia. UK approach mem Barton Unique Ladies and every show Mame Felicity Wonenuku Many Nata or must say Founder One. Happy birthday to you. Yankopon you are Swati from Fradumu and Quadumu Okasu your dear Bell Beggars Yanchibia na Usikasam Atutoye Yanka Ame Nishansem Toso Ame and Joe. Apomode mapadie enoane hepa plus mixture. Apomode mapadie enoane hepa plus mixture. Teunia, papi, and black smokes mixture no. Malaria dronana. Ane, say nam sa. Ubeje di some name wife nyina ye tested positive. Aye num bie no. Say a ku malaria one nyina. Am ye nyina negative. Ade ho. One ma ye hepa plus mixture no. And wodi we nsu aba. Cynthia, e was so immune system. E strong de bia. Enti papi E support immune system no. Na plus smokes no so to malaria no gu. Malaria symptoms. Ati say etipaye, afiafie, wonu atoɔ, ahoɔmmerɛ no musa. Achakura 4 days na pavi ene plasmox mixer. Wanom no etutu malaria na se kura. Anya sa dia ko hu doctor. Fra 0542 778572 ana 0542 807907. Magie dure di pa. Pavi plasmox ena hepa plus nyina. Apemfo abato mo manufo. Enu kwada woni mfie du mienu nka. Our pharmacies na heba shop. FDA aje dwede nkrato yatum. Hey, opanyi. Mashosha wache. Se perfect series books here. O ma me kwoto obi ma me ma no. O wajajai. Aboa wo mo se wo to make kan kama. Wo kabrofo. Na nkontabu okra de ejajai. Wonderful. Mese Ghana for GAJ perfect series. Atumo no de jai. No de animdifo e na twe wo nwoma bia. Owo crèche, nursery, any KG, books bia bi. And owo science, creative arts, maths, RME, history, coloring, computing, OWAP, nina. A free basic 1, equals basic 6.
English every basic 1 ekwesi junior high school na ba ne combine so a owoni nyina bi English nom ane maths nom me say books bia ni ho a perfect series any bi na GS ane naka enso am approval enti obata bia nkoto bi maneba na so we de school bi kura betumi akotu akoton amani students o na eno kura de wote boa no so say hwi wo mo sa set mock exams terminal exams and midterm exams at the mass school so a ehia wo mo a atufo nko aputuoja station ho a enkran dan so mine first stop any omamu ba bia ye tonton books bia for 0243 299938 and 0540 755 465 perfect series. Your world's future is secured. Apomode mapade eno ane Hepa Plus mixture. Pavi plus mox. Hepa Plus mixture. Etutu malaria na sekura. Sweet darling. My beautiful baby. Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba. Busumi pini menti ase me do. Tie Hepa Plus mixture. Enya adwuma ebeye wo nipadua no mu no. Afie kura na ebeye wo nwanwa mo. Eduro ye ma general well-being. Ebusua pomudin hia mi ye. Esni bibia. Entimi manom pafie ha. She, oye, Hepa Plus husband. Ye de wa Hepa Plus husband. And ye wo so wo ye Hepa Plus wife na abo no. Hepa Plus mixer. Ma je duro na di pa. Pavi Plus mox. Ena Hepa Plus nyina. Apemfo abato mo manufo. Enu kwada wo ni fie du mienu nka ho. Our pharmacy na heba so. Etufo mfre 0542 778 572 ana 0549 297-463. Hepa Plus mixer. Mapobudra mapa. MD aji ejwede nkrato ya. Me dofo pa. Me pa ocho. By Grace Hospital. E won sem kakra bi bisawo. Da bay pa na opa ebrese. Ena de me nyare o nanso me ko hospital me koye check up me pese me hu se de me nipadua no akwa internal organs no esi ye adwuma me pese me hu na hoden se de etie me brebo me kidney eye wo sa cholesterol dodo wo me mu me genotype se me ye AA me ye AS me blood group me full blood count ehia pa se ye periodic medical checkup ye checkup na no na bibi sie ya ye hu ne ntem ye timi ye bibi fa ho by Grace Hospital our lab facility I be hwehwemu ahodo pi ye hwe wanim so beba be ye hwehwemu se be ya wo behunu wapomudin gina bre oni ye nkasa wo 0244 97 68 05 bio 0244 97 68 05 Makoma sana simo Mayeye nyunyo minyakupo Yemenina sona misakeyo Eratimo Easter praise Easter praise. Let everything that has breath praise the Lord. Praise ye the Lord. Psalm 150. Tresem say mumma adie humi nyina enyi nyame Parish Youth Council, All Saint Catholic Church, and you take of Masaka Bomu Biemo. A few way dear, a bay kikim. Yesu. Adjunto Fokuku Dama Eba Jumedie Yasibiye. Minister Benedict Blestack, Pastor Jojo Ahin, and Afe PSCS staff. Ebasu Edakwesiada, Eprobosweda Etosu Dumienu, Ewa All Saint Catholic Church, Ewa Fantinebra Santasi. Sponsors, Event Dictator Dome, Ewa Patase Adjunase Council, Gospel Ambassador Church in Chenwa. And Afe, Grow Fine Herbal Tonic. Grow Fine makes you grow fine. Easter praise. Hallelujah is our song. Easter praise. Yeah, baby. Setting the trends that others can only follow. Otec 1029 FM, the pride of Ashanti. Asem Beba Dabi. Krobea Setting the trends that others can only follow. Otec 102.9 FM, the pride of Ashanti. Asem Beba Dabi o akakune bete onua ori abe akusie a oti Quantum pon mo sir orni marika na o okokodoro
Asem Beba Dabi Yesu Woha Yanbisa Peter Otec 1029Fm Woha Wuko Tie Hefa Piao Adon mo buhura ayeye ne na se nkam ise nyuma obia ni nyuma nyuma ne doso nanso de odi amanipa no eno na oyeden ohweso edidigi Otec nyame ma won nyuma no enkoso openya wo pie adwuma no enkoso nyinkyere enkoso abawo enkoso enkankan kwa mantie no mo ye modwuma wo mo nyina da papa mo won ahoɔden no mo dia eni se ame no kasa no pɛ enkwa na wo dia ma me wo dia asɛm yɛ wo so wo dia sene ya metumi ate atɔ obrani ho hwibio pata ya sɛdeɛ na ade akyɛ na ade asɔ bi bebi nso wo mo so na ni asɛm yɛ dini wo mo kwani mu kura na eyi tuo ma asekan enwo no tuturo nso wo mo paaba wo da so busua ɛyɛ waduma na papa wo yɛ ne kyensɛ yɛ kan sɛ ayi ne na ase nkam bo wo mo nyinaa ho ban ebidia yɛ tia ehumɔborofo enyanka papa wa yi bi Otec mo nyinkyere ne duma ne ntumpɔn no mo so fa botre odo ensema ya no mo tika e futu sema yo ne ya ne ya ne kire o mo gu anim ase nya saa no mo tie o mo ka se adwuma no mo ye no emra wo mo mu obi anim ase ne mo ye yo kataye ya no mo papa nka wo mo fi saa bre do hwiri kopum bra odo obi a bekɔ no de baba betena se a se de be ya on be hisi na bibi atoye no awurade wa ho ode no tumi no ense wo ma nya kokoduo emfanya kopum bra wa obi woni mo nyamo amen. Me ho no ka chen se me nsa mani sika so ni sika so nko handan. Ne fiewura no me ko nso de me ko chie fiewura no. O fiewura nse an ye be wo ekulaba o fie ho. Mo be wo de ekulaba. Se senti. Se me mani musa, no so ni musa. Sa ne fiewura na ka. On sa sem na boy no ka kire me nti ba sa no me wo. Se wo wanim sa. E na ono boy ne nso anim sa. Ti be wo ekulaba o fie ho. Ti wo kan sa no so ko ha dan okwamo ti kwamo no kro ma mi maniska eso ni sika so e ko ha dan ti me de mi weekends na me ko sa me ko weekends no do so do ba fofra ba e ba fie ho dan na me wo ma ba ji sika free mu aso ni sika so ko ha dan e wo kwamo ho no san de oba ti see 2023 1st January so 1st January wono no dia wono no date dia so opesa wo kai no ba mi date dia me so me January so no do won kai me anopa me no sinia ma awia hata ye hyedam didi a me didi abi mi pia no oba bia bompu ni mpu e wa kura na se ho sana na mpana no me di mi oba wo de singlet Asem Beba Dabi no asa bi na na be ka chen se me no da sole ye no ni birthday me anya hwe ama no mi why so hwe ma edwa me ba mi di baaye edwa me ba mi di baaye odwa ne de hu hia o de edwa na sa tab ne zo di koe eno a emo anwa tin tomatoes geisha sika sa wa hene nya se ga na ye ne mpena wono na sa me ma be da weekends me kwa no fa be to aso ona ato singlet ya ba no so the singlet na be ye dai o de be ma no se ne birthday no Asem Beba Dabi ti awia boy no na me so mehu cake bi na me se me kwa akoto ntime pie fifie me kwa akoto cake na me share again no de singlet no brand no bon so ko hwe ball wo park no so nkoto cake ni beto de na me se me ko park no so se me hu se again no so na ni chire park no so me ko ya na again ne te ho go top plot 2020 me hu da na me ba setena am so ko kire me plot na ono oba na akwa akotena park so na no ba ma me ba ya na se ne sen so wo bia oni ni bedin ko ma me ba se de ni se dwana ya na mpese mi di ba na mpese mo ba Otec 1029Fm aba kura se faminante ni enko plot no so am fam ni anko na anti anko plot no so ti me ko no ne ge no ho na ti pia ota na mhwigo mienu nyina so e wo park ne so na so bia wo hwe ball no enko mo na wudi mo bo na mo hwe asem be na mo ka na wo sa ge no sa ta mu ye de na hu so ye boy ne mpra se mi pie free ho no wana mni bo mpu ni mpu de chance ni nsu ko si ho Otec 1029Fm boy ne bag ni Asem Beba Dabi se me hu no obejiji mi hu ska ahwe ni hu school ento de o ko twa wo mu nsuo wo park ne so Mami ado. Who is say? So yes. What did I say? Form 1.
a dear in our coastal war, one name for Phantom. Can you be a woman for saying, they are more right? But 2022. And then because me suwamono. Requirement me and bante me buy. And then make a sakasa and no cooling any tiny sakona papa. The moon honor or Saturday sardine. It's not you, dear Quakodana, me she dead. No, for since thinking of making a sardine or saying Sadia or him as a side afar. And I mean, getting when my phone was say, me my fearful. No, Mr. myself on his idea. When you made that, I say, I'm pa, and I say, pa. The all show us in our M4 and so no what that is and no press will be no one that. And now, if you say, that I know 11 and the coach. Or no, shall you say, Me, like that, oh, yeah, or for swimming on me, yes, I did. Say, I didn't. Now, by I said, me, yes, I didn't say, yeah, saying a bay. No, me do for swimming, yes, I didn't. okay, and your force or no, not why in the woofy. Nay, not that time, me, my minibo. Me, your baba, penny, or so questions. It's not coming on one level. I'm sugu to fit one or Saturday. Saturday night, boy, can put me bomb of soon. Near the day, me prim, the side of the barbecue with me bomb of soon, California. The bomb of soon, filling the dinner, boy, probably. Me must say them to them fine. No way. Actually, man, I say, move on a man. Last time, my brother told me, no, cut them, certain man can't use ya. Say, we do some of the competition in something this year. Then I'm coming, no, Otec 1029 FM. And you are coming since the second year, my
nyame wo sa ye Asem Beba Dabi. Okay. Awia odoma nkoma nyame ayeye enka wodin. Ena awia odoma nkoma nyame enase enkanfo ne ntontom ene yede ma wodin kronkron no. Adofo ne ade hye awia yema yenho aha. Yema yenho akwaba. Na yema yenho ye hiehyia. Aha ye Otec 1029 FM sunie. Ena wiai yasa hia bio. Ebre na wie du yede Asem Beba Dabi. Dwumadie no yede ba besom. Na dwumadie yi da biara da wa afidie susie hia se hia. Asem krope ne yeka yese yede suade. Ebre kro na mu ne yede kye ye ho nso ade no nti. Ena wiai a ye hie nokre adofo ne ade hie moma yense ye ho se ye ba besuade. Ebre kro na mu no ye be kire ye ho nso ade. Na wi adwumadi a ye die ye live ewo ye social media handles ne so. Na wi obe join ye wada ma eburu wadwenkire bi a wo no o de betum wo comment section ho ama ye beje ye be kan no kama wa afidie su amu bi ate wonka. Na wi o join a eya share se wo join a reposti o join a eya afa wadwenkire bra ba bi a wodi free a wode ba no eya afa ka ho bi na yensanka ye be kan ewa afidie so obi a bete wonka ye wo yenuanom Be Love Radio for se wuko Spain mine mu a Be Love for na bade mu abiebiem dwumadie ni twagu ewa afidie ni so ye wo Gian Radio for nso na wuko United Kingdom mine mu a Patmark Radio nso wo ho ye wo Abawa Radio ye wo Amansan FM ye wo Breni Radio ene ye wo Sahara Radio awia wonum nyina wo UK onum abade mu abiem dwumadie ni twagu ena awia wonum hweyen ena wonum se tie yen ye wo Kings Radio ene ni TV eno de wo Paris France abuchiman ni mu ye wo Dache Hima Radio wo Denmark Rakus FM ewo Belgium ena Sky FM ewo Columbus Ohio United States of America abuchiman ni mu awia wonum nyina abade mu abiem adwumadie ni twagu awia yasa hia bio na ye hia ya adesua esanso ya de kire ba bedwafo aye krado obade ya chia me wa ha eja kwa me wa ha jataba wa ha sanso ena kwadwomo ono nso wa ha awia ye nyina ne aka abom ye ba be somo ewa afidie yi so obo akra umpomu Nyankopon adom ho ye pa na so adom ye de Nyankopon ase enen so ya san hia sa eneye yawada bosumi de toson kono enenne enen so ya san hia ye ba besom sebe dwumadi da bia ye kase ye hia no ya adesua ne ade kire enti ene ye besua de ya san kire ye ho so ade wuti obi dia na ya afatu ho fo ya ne ye kase wuti pupu a obi di na pupu na wo tie no akọ obi adie no enyi obi die na wusua na ade akọ obi adie sa na tie enti wutie obi die no na wo nso udi sua de se be ye be boa wo e wo wabrabom eja kwa mi na umpomu adom ahye mwase bro no si da nyame ene fa ye da nyame kakra na no a wanya woni se nyame ye nipa na ko to nsu anka obi wo anka onto bi ngu na fu nokre efi se wona wo yaka na so nde wo dan no nti se papa mu o boni mu o de obe bia obeya ma sadwum to ni bi kura kan o se papa mu o boni mu o minyame ani wo papa mu o boni mu o meda wasi abribia sabetie on so yankodan aban na mfie na bia okosala se okoto aba on yan tunu so aba o de open na oyo nza wo dana se wan so le on timi complain da bi ba obi di sika wo wu a obi di to bo na wu a police vote mi ko chi no adan ya wadi awu ye do kotum sa ma no okum oni awu nti wa na no awan okum me da na se sa okay nti mi de maka se mo ni obo mo mi ko oluma so otukwa ya oba oluma ma se otukwa oba ya mfa mi ko se oluma me de sero be ba bi kuma ma kwai na o so rempo na wa nka hwempo a hu se me dan no good awia yi adofo mabedwafo na wate wonka no
and we only one Ghana don me hu say we waba ahoma so o say my brother and we me feel pa you are a good man na ya Krobea Asante udwumadie ye sha ase say ye tie no akora ye sua nioma bebre Nyankopon wontonko so amoa yen nana ontutu ya na monsie nana onka yen ho ewo ya na montuo nyina mu ena wi akora Krobea ye kan ho Philip Nkansa o say my godfather akora awiema han mi wogidie waro hyemu se Nyankopon ya domunti wonso ho ye Nyankopon ya dom me ho ye pa wode na ache ye die ye tiase atiagu o say akora ya Krobea Asante me mo ha atiagu nie na na wi Kumasi ja ache pram so ene enso ye wo nana ye bo waba so wate wadwuma pa ene wadwuma den a wo yode ma Ghana no Nyankopon tonko so enhyira very good ene benji mfensi se wia o say akora Krobea me nsumi nie ene yenso ya boadem ya biebiem ene dwumadie no ye tio ene cruise one media otaniba o say akora ya Krobea Asante metu kwan ya ba mikrom o ene me woboko ena me nsumi monitor show no live ewa ha ene bokufo nyina se wo no chiao ya da mo nso ase eburu se wa koduru boko nenso still oda so hweye kwadwo Monday ene o say akora ya Krobea Asante ene se oba fire shop a ewa Asante be kwai koni yaw ha na yenso ya badem akora Krobea ye biebie mu ene wie ye monitor Nyankopon hira no onye okese ogoro mensa ene o say akora ya Krobea Asante ene ye ya wada ye ma happy birthday kiresa wo de ye ya wada bia no ye wa woda yense Nyankopon hira na ho bambo ni nyinkire ne nkwa husan sa akora Krobea ntoso meda wase eburu pia ene tiago 1 o say akora Krobea yenso ye wa ahoma ne so ene wie ye chiachiao na ye busa se ompo no akoremu te sei Nyankopon ya dom ye hoden pa ene ba for steering ene o say akora Krobea ene wie yenso ye wa ahoma ne so ene ye ya wada enti miama no abedwafo nyina happy birthday ene ye monitor show no all the way from United Kingdom Nyankopon tonko so nya okese wate ontutu ni wabedwafo nyina na monsie na omoamo ewo made ye nyina mu ye da monsoma se na ya Krobea Asante ena wie yenso ye ka ho akra se ye ni wuhia ewo afidie ni su se ya na yenso ye ni age milinie akra Krobea na wie ye ka ho akra Krobea ena wie abedwafo yenso ye kam ho wa afidie yi so ya join show no live na se ye ni mu hia se ya na ye ni age bushi o say I really like this show akra Krobea ye wa wuni miamini enanso ye da foforo enanso ya sensia chairman general wona wo ye chairman general of all social programs ene Nyankopon sha wate ye mo abaso ene wadwuma pa ene wadwuma den a wonso oyo edema Madagana Flemzy G ene o se akra wonso maha awie yense Nyankopon sha na ye mfa manu abedwafo wate Nyankopon nya okese mia me de hie ne made nyina Jubin ene kwabena o se akra Krobea mia me ba ene Ken wa udin eye na woda eye afa ne din ne send me ye why fa send me ye na ye nweshi no ye why Jubin fa send me ye ena wie adofo ye hia ye ba besom na ene oba de achia mi yi akra esomo a ye besom no eni animu nie oni passe wutie eni animu no a eya afamu aba na fasua de ebeboa wo sebe adwene Krobea Asante kotokose eni ba ku fotrim be mete ho a mete hoi nyame nko ana minim nyansa enyame nko ana magimi se minim nyansa obi dim nyansa sene me se magimi a obi nim jimi no onim sene me obi sori a osebidie me yeturuturani otwese kan na wo huri se kan ne wo wiem enemedi awu be mai enya wonko ana anim awudi o obi nim awudie sene wo se wo twese kan a obi di otwetuo obi nso de ne nsa nanso awu a wodi bedie no esene wo se kan a watwe no ahemfu kiniye ebi di de bi achi de awunimu ye no
obi nso nim yɛ trawo enti eto de bi a ɛyɛ susu mema wo matri so na wo bostu me de me na me yesei na me na me yesei he wo ho efe obi ho efe sene wo ho etan obi ho etan sene wo saa na wi asete wo nufuo obi de so sene wo wo to obi de so sene wo saa na wi asete o obi sori a me ye bema me de me 6 packs ene me bema ho na me didi o obi de nso so sene wo saa na wi asete se wonko obi afuo mu da wo se wonko ani kuani enti no hyehye ya wo yeyi o na ye kan akwa no ne se nampa hwe esi egu nipa yanum yi obi de nam sene bi obi se esu akurikuri enti kasa obi betumi agye na wabu bom na wo tenchen abete gegraw obi gia ofifim na oyi ato atwene saa ne wi asete akwa we dia ne se na mo na ye kan wosoro dompe kura aware na nte se wo akura wo dompe wo de kura de na kyese eye motefo de enti dompe bi a wo de be makwa we bia no de wo wantumi anwe wo fie ho no eye saa akwa we na awie enti wo sori a ekuro ni mu asem a obi aka ne se esena nam esia nam oye nipa ne se nam saa kwa na eba no ti osori ya ni ekuro ni mu o me mani matri so me dia me se nam de wuntumi nka no me meka ono sa wo beka nipa ama sebe ehwa atwa ono wakatu ho no apro honam no apragu saa na kwa ne tie wo krom ho enti ane wo de me mani matri so wo pagya ne ho na wo hwese onni benya asema enam se ne se enam ninti no o use at his own advantage wan hweye no ode ne sisiw ni padua ne ho a wontu ya wonyaawo enti akwa na manfo suro ne pa na we na dako onyansani bi owo kro ni mu en wo se krache se ne ekro mu ha amanfo ebodi ema opagya wo mati die eye die ntia o se obanyi wonte menka ho kroma nyina me na mese nam kroma nyina dompe bia obi antumi nwe no me na mewie ade bia se kan kura ntumi ntwa no me ba ho a me de me se ka o yes bo glass utumi de ne sene kura bo glass every pugu ti o kan na panyini nyina hodi ene wo se saa okay ene me pa acho me pese oba me fie ho na obeka de bi mu mame ozo umetua mkasai osi odi obeji bia na krache na bosika kese osi metua afei ade ache bre na wiedu krache ya fa ne namfo no mo aka ne ho ade ya ode ne senoa ano nam no ode kwa akodi dwuma wo papa ne fie ho ene nkakra namfo yi bone yo tio ewiase wono mo asebe wobo yo no eto de bi asankrofo do ebi kan ko sayem dia wuye enti o maame dia wuye enti o papa ure fisa o papa atwam ho ure fisa o maame atwam ho dia wuye eye wa ne wa na ba ko pe oga ba ko pe opanyini obi ba ya ansa na wo ba o enya wo nko na o se enam o obi di nkan ba ya na ne se enam ene wonte ase wokọ na aba bedru so obi ba ya no ye nana ye boni yo te se de ye bo wi eto de bia obi de kura na so sene ho enso ene wo waba nana kakra ye yo wodi hwe de wo pagya omati o wode hie nie sikawura krowura ona sika nyina wo na de wiase nyina wo sika nso nye dai kakra wunya ye hwe de wo kire kakra na abeto wo nsam wo hwe de wo kire ene be ma na ati sika abeware wo nanso awade amu oba hwe de wo kire o se me de me ntimi mmra me ho ase ma me kunu wo obekọ ntem enti se bo glass ese a nam se ya na ne namfo no mo bono ye ma ne fancy bi e wo wiase bia bi krachi so pagya no mati adaya okwa koka de panyini ni so o mekamu no no anyiska afi wakoduru panyini nyansani ni fie panyini ni sakrache waba osio opanyini sami de mimizro he wa wadi tua se basen de a me na me se nam de odi bebe bia mekamu ama
afei panyini beba or beba wakofa tenta insu aye mu ma oba beduru ho a ose krachie ose opanyini ose ensu yi mepese okam na uche nsuo ni mu mienu ede mame muntie o wa wo se etumika osono dompem wa wo se na ntwikasa din pa no etumi bubom wie wa wo se emfa hwe ho ebetwa mienu no enei se nsuo na emre osono dompe na ntwie dompe ani nsuo de na din eye dompe no a nsuo na emre fa wo se no a ano enam no fa ka nsuo ni mu ma yenhwe afei krach ni gina ho mama mi bonsia no amudi bonsia ba na wa sensuo ni bi na o soni nsuo ni gu fom sei no ode ne se na grew obeye day e na waka nsuo ni mu onipa da sani die na wo beye ya obetumi aka nsuo ni mu ene die na mpesem ka kire wo die wo ye bia no e won limit ba bia utumi yokoduru no e ho no obi die cha ase krachi ni hunu ne ho se me die meden die me pena me yo me see amama ye very powerful die mawo ye powerful ne no e ho no obi die cha ase o enti hweyie susu mema metri ne so kire se die wo hunu ne se me enam so ma me ye den no e ho no obi nim die e cha ase krachi no ye di nsuo ni besi ho no onu ahunu se wantumi ankam antimu mienu no efiri ho wadwo onkase bio ena wie oni pay o limit wate o baabi a oye kuduru baabi a oye kuduru no eduru ho a wanhwe ye de anim guase na brew ena ono ane efre no sena nam no ne namfo no mu a ebo ne yoyoyo no enei ono nyina na odombe kura abubo mensuo keke wantumi ankam enei yesan de huru no onipa da sani o limit I want to tell you that ene wo na ho odin entusi yenyaawo me dia o ya mebo no a me mani matri so no afu atwade yi wo hwe na beti ni na beti a de wode ba na ehu wan hwe ye sese odwane o limit yo wan hwe ya bekwa akohia fianga sensuo nke emre sa fianga no dre a wo be dre wo no enyansem ketwa ene wo na ho efe area ha de me na me ho efe eye hwan na ya me challenger hwan na eba ma mi o limit udi enya free 30 ko nyakoduru 40 waye mobo oba wanimu betwonchom wo mena se betwonchom wa wo ho ofe no unufu agina hoi ebeti atwo wotu ye bobo hot se tachima nkofie ebeti atwo o beye mobo afi mema esese nka wo frew Yaw sese maami okoko ya mefe maami utuntumi ya mefe ye behu ni atwam o limit bibi wo wiase bia no e wo ne limit enti wo awutie me bra wo ho ase o limit bedru ene Krobea masemu ani obade a chia me akra mapeja me nsa wa haya Monica sir good akra se wo sene medidi a me so me sene wona akra se wo ware che me a me so me ti a che akra se wo ye kokko che me a me so me ye tuntum e che se wo ye kese e che me a me so me ye tia e che enti obia woni a wode chen ne yonko ne sa ne ntino ade bia wo ye bia no eya hweyie na bia na obi so enim e che krachi ya oye no se ne se enam a ode gini din na wi ase ensuo mpo wantumi ankam enso no so odin ne senso enam endi saa na tie ewo wi ase nti yesusu me ma ometri so ewo niema bi mu ya niema bia bia wo susu se wa ankasa no wo na wo ye ho chompiata no bia na obi sion sure evisi obi akora ewo nia otimi no bia wo utimi obenten no na obi nso so etimi won so enti ade bia wo ye bia memfa ntu hu se wo nko a wo ne be ma ana wo nko a na wonim ye bia na obi nim ye eche fasashi utrim na wanim ankogu ase wo baabi me da se usika bebrebe na obi de do so sene o te Ghana he o shishi nyina ya usika
media mi uska me mfa nipa nya hwe onua obi nso obi sene ate awiai Abambila Ibrahim ose wow Nana Krobea waka asem na awiai o onipa dasani yemfa nsua de ene fiku T dynamic ose na ya Krobea Asante ene awiai miema wa ha ma yenchiachia no abedwafo nyina na yensre Nyankopɔn so nhira emfama no abedwafo akra Krobea yeka ho ate ene wasem a wakai emu edu na onipa bibre bi a wotie no onfamu aba kire se ofamu aba awiai ebeboa no Aguero ene o se akra Krobea memo ha ene awiai yenso ya join no o chia me akwasi o se me wo takwa dompem ene na awiai me nso me monitor ene awiai mu a mo hwe ye na mu tie yen e wo takwa nyina nso no Nyankopɔn hyira mo na onye mo nso mo kese ene mabedwafo atena se enkomo a ewo ho enso eba enawiei na adofo na no asem bi ba yanim opanyini bi a ye frɛ no Kwaku Ado oba de o ka papa yi kra me ka nanim ye frɛ no Kwaku Ado bo hyɛn ene opanyini otie na epumpu a obo na suo enei oda sukache ode owura bi a ye frɛ ne Prince Amoako ya wono wo Santase apri ene ode ne ba afidie yi so sebe etode bi a ye ma ye wo wono mu ba wiase enkwada no ebenyini duru ba bi hunu se wono mu wonyansa esne yen awofo no nti akwada afenu aba wiase na wakoshi abrantie bi hwe ne homobro na dwen nyina ne se me outsmart me maame ne me papa me de me ye smart te se de na ano no obo ade wo ka no sa smart ya bi na ne baba akọ abaya tomrom kama nra mi hunu abaya no na me se akwada yi ne maame se nko ye posini no kre akwada ne nso hu se posini se nko ye posini a ko bre ne ho ase pa nkensene no kire se tiefo wo hwe honam ekuta akwada no utumi hu se enye posi honam a eye soja honam se enye soja kra na wei eja to baabi na wokura fire pump ya wei obetumi agina battery fret e de adumja enso ni nyina mu no akwada na mpe na emum Prince Amoako of Santase apri ya wo ye POP adwuma ene dada akwada no obo awie fa ye wuram e wo asem ne ho abaya ne wa ha ne papa wa ha ne maame wa ha ne mamienu no ye inu odi nkan wo no ena boy ne batu ne din wie dada no sad ne konyem ne wei ena wo mu nyina nso e wo yanim ha ena wie enti fa ye wuram ansa akra me da se ye wa ha no mo na opani bi bai na ni hu hancho aden osida bi owura bi de me fa kwan bi so a meti ase a yenye nti monyeme aden ose o me wo me baba abayo a oku school JSS na SS owura bi ba ye mantem ho ebe ye adwuma akokora me kora de minim de menim hwe na awura iku school o barekese nti oku school a afe ye hwe akwada yi ene ne ho ne na yi a ase ne ho adane ye de bobo no a ne chese wonyem odwane kra odwane ohun se wonyem no odwane ko hye ne nana ho kokko okose ne nana ho enti ho no mo no na nhwehwemu beda di se ampa krache awura no enyem woni ho ananyem ene obo krache no edin ndi wotena ho a duru se wobewo no na obaaye na obewuye odi awuye no be ma na age atum enti ye kwa de nke ye hwese nke obewuye no ko obetwen na nke bi akwala no ho atene ne ate no kura na nke wakotoa ne school so afi wo ho anu asan ayira wo yira ye hwehwe no ayenhu no ye hwehwe no akoba ma ni fi a awurabai na ye hye we afi wo mo ko fi o ko hwe ya awurai pie firi dem a na fu na boso second wine wo sa anjim bio
ana om ka kire krache ne se wo akoda ya anyem wa ma me ye ne ho ade wa san anyem ne bio o wa ne ho de nsam esisi ye de na ese wani nsam me ka kire ana aja omuja ho baaye didimu a ne se wasan awo ne otoso mienu no afi de aniti a watwa mu no anano wo mo wo hwa awurabai ni ne mamienu wo mani ho hancho adai osi wo wura na pam ye se woni ye ntena bio ompeme wo jame oso ote asem we no na koma pa de eye no obi ama o ma awade e na wajai afi nkwada ne hwemu kura nso a wonhwe wo mo na anu ya kura akwada ba ko ajare akwada asopete o mo frɛ krachi ye a oso mo mienu nyina kura timi yare bom nanso so be man on fi kura anu osi da bi mentena ma mu me kwase apre nu sa wa be fa me bo ama na go school wa san be wo agu me so enkwada ne so ahwe o be mo o mo abrabo aye basade a ene yemi ntimi enti ene Asem Beba Dabi monye me oba ne esi da bi asem edum eda etini wura no ewo mu se enkwada no eye wonana nanso so oba no amu wo de a ewo se oba no ba no obetire mu ne hunu se ne ete na afei emoa bi wo hwa ye de aboa akora wei ene ye se da ene na awura no aba nti akora ne tofu abomu no sei na esiye etiefo na abaya ne wa ha na yen yadim ha no enra boy na ne ge no banchiru a odne ba ne ya de ya usu me kan sa asem we kire ya usu say ye yanim wa afidie so sebe ye ma yanim emedin samfon fa nkire ye eto de bia nipa bia ya won temase kasa me wo anger issues enye saa na emum no kra ewo wiase no se wo de to onipa ani ase mana eboa sa nipa no ewo na brabo akwantuum arofo abaya ne wa ha ema ma hwe abaya nanim na ne ho fe akwada tuntum kama bio akwada tuntum wei won fa acidic ayibia nkan ni nipadua no tutum hu se wo ye very natural ya sa akwada yi senka wo ma ne ho kwan gina wo no ankasa ne ho so a I'm telling you obi a wa wumie nukura no nya sam ketwa wo de amomra TV ne so momra so na momehwe no sami kan sami boa ebi akrobi oba de mi na mani awuo mi na mani hu ade oho ne maami mu edu ne maami ye giant maami ni gina so ba papa ne de wo ye krokrowa enti akwada ne fa maami ne form en wo de aba wiase nanso wantie ne maami ana ne papa asem ena sukufo nkwada mo na mu metie sa asem wei abaya wo hote sei kasagu bibi ni mu kasa tese de wo ne boy na nya ntokwa na mo kono oho sa bi na kasa kire me ne wate aha ya fra wo sei kache frame retard aha me nka o papa na o ma me kura betia wo wo ma betia wo ma me kasa den wate ya fra reta ado ne papa di ado edane so kama oba reta wedding fie say kache mo 25 oba panyin no wo mfie say kache 4 years kwati free mu aha onyemo ye no nyeso wo ye no ti onyemo ye na wo be 2019 wo meboa kache sana netie na ujina say kache na mo SS3 kache ena ade kwanyemo yi kache okay now go school way kache na me ko Barekese aha aya dear Barekese SHS now your course bay general agriculture kache ena now ye kache nti now te hin ne ko school na mete Boshen tu free Boshen na ne ko Barekese wana ne tua wo adidi sika na o ka sika papa okay bema na woni na wumienu no wote hin wote Santase me pamcha mo amunnim Kumase no Barekese no emutwe papa
ufiri bo shan kra ekọ barekese enya asem ketwa emutwe ansa na obefiri barekese pa ba bedu santase apre obesa wudu santase enya santase hwa na pre obesa afaka wudu santase a obesa afaka akọ na pre ehọ na boy no etie ehọ na akọ boy no hu ni wa pre ho Pacho Debbie. Hu ni we Pacho mi hu no akomadan. Akomadan. Why na ti akomadan? Acho me nana. Why o maame ana papa abusia? Me papa me maame abusia. O maame abusia. Ada na wakoye de wa akomadan. Ye ma kwan na me call ho no na onne me se wa ba bi ba ho. Onne me se wa ba no so ye POP. Tina down for ne prince no. Eno obeto wa akomadan ho. Ena ye dey. Ena okoye no na. Mi sister ba ku bi nso ho no mote aboa so. Ena ofre no prince ne se ne phone na se into de she me se wa ba ni mu e phone e frɛ no. Ena ofre e be si mi sister so na me peke. Ena o ka so o pe me one me betina. Ti phone so no ye o lie. Phone so. Pacha. Ti we phone so ba. Rita. O ye phone so ba. Ye o lie o phone so. Ah? Pacha. Okay. Onu de anu adi nkia ba be hu. Pacha. Enti ohun se ne ote. Ohun wo form. O kwa SS nyina se ya na ote. Pacha. Oh, okay. To obe hu form no, ada na face to face de wantumi anka ankyerɛw. Na mom ofre ne kra no, na nya wo no ofre wo ofre obi ɛna na phone ni kutawo eba be si wo so ɛna wo mum na opekeye. Di enti no hu face to face wantumi anka. Pacho di kan ka kyerɛ me se wa ba ne so opem na me se wa ba ne se misua. O so wa ba ne hu se usua. Okay. Tinka oje number ne free. O sheda ka se ne phone na se no ohwese me number o me se wa ba no so phone so a. And o de ko free say me sister no. Na me peke. Na wo so wa ba ne de hunu se wu usua. Na wa ankasa de satam na hu se usua. Aha. No hu se udi bi eye. On. Pacho Debbie. Na say wo so wa ba bomu ahunu se me nua ne de usua memfa apenko ho. Na emom wa ankasa na obi ka se usua no o protective wa ankasa de wa hunu hu se usua meboa. Ah. Wa hunu hu se usua. Okay. Ena oka de en kyerɛw. Pacho me peke ko no na oka se me di se. Ena me bo me di kyerɛ no. Ena o se metenye fa na me se mo oboshe ena no so wo santase. Biewa no. Na papa antian. No nso say o santase. Nti yedi nkomo che pansa na me ko ni fie. O de o no mama no. Pacho then time na me ni phone. Nti no obefrɛ wa ofrɛ usi hwan so. Me sister phone so. O sister hunu se boy na pew. E chire na me ka chire no. Se wa pew. Sa tam no akɔ ne ho. There be na me nko no. Na efutuo be na sister de ma o. Me sister de wanka hwe. Wanka hwe. Okay. Okay. Ena akɔ boy ne ho. Okay, nti wo hu se usa. Sa tam no wa bi da. Kanyame so no kra me manim de yentwa ntro. No wa bi da. Right. Nti no unsa ampa. Na unsa. So wa bi da. Wa bi da. Okay. Nti wo wa bi da na boy ne ka kire o se ye dai to aso. Nti me ba Kumase no. Ana. U free akomadan ba Kumase no. Dia bi school. Okay. Nti me ka kire me papa ma miska se me nko school. Nti me ko ye no ye pon ye no frame no say me share no santase. Side ho. No upon school. Everybody SHS. Ana me ko ye. Nti me ko ye me ko gina o twan ne sa na o sa ka kire me say oye adwuma wo baabi nti wontimi emefa me. Ana me be fi nti the next day na me call. Eno krampo na Saturday. Na me ma me nso kwa akomadan.
ɛna mekɔ nti mekɔ okɔ he mekɔ Asante ase hɔ no okay ɛna wo de obefa me ma yekɔ fie nti yekɔ fie wie no ne mekɔ dai to ne me da wie na ade akyen o ka jem sa ade asa aha de yenya ka nti ade kyen o de mekɔ o da ma ade akyen okay ɛna ade akyen ya no de me ekɔye nti o de mekɔye na misuro se mekɔ fie nti mkosi madam fo bi so akoko space nti bla bi hu me no se me papa ehwehwe me na bla no so me nsa de me de ebe afi nti edi be 2 weeks edi be 3 days mo anu nko we mu edi be 3 days na me mensesema ana me satab na awokɔ ne hɔ no na nka duru time sese ebe mu ano no ti wɔkɔwe ba ye na bra bi du ko fie no be 3 days na ma ene ye dey ana me friend na ka kire no me friend na ka kire no say me ma me we na me se me ma me ne papa nete ana me ka kire no me ka kire se me papa de ohu a obebo me ana me friend papa for de ye toro ana me friend me nana ana me ka kire no ana me call me nana nti me call me nana na ye ko check ye na ese menyam ti fi ho no mensi me papa ho no mo bi nti me nana mo daada am se me fa na boy ne number e ma no nyesa me papa e beba be mo wa akomada ana am de eno kredi be 2 weeks ansa na am de number na ye de e ma wo mti me nana na ne o mo kasae ana o sin aye no kore ni se na ma fa na ye wo no ti me ma me nua panyin na me ma me mo ne ko onana ho ana o mo de tu nanim no se e ampa ni se ne ne de ansa satam nyina na papa nim o ba na o ma me de o nim okay no mo call boy de ho ba ansa na me ma mbe call boy ne me ma me nua mbe call boy no me papa ba ye wo honom oba ye wo honom no bisa me se boy kura me ne nya menka nti honom anka ba na me ma me nua no edi kan de akohonom nti omo ko honom na omo ka kire me papa ana me papa so ope boy no eti ono so asem ti me fra boy na boy ne so ono de onko nke be ya nge enyinyi nze ni ntu ana me ka se de bi sa de ne de minye bi da nti yet obi kat na da o ka kire na danfo ne ka kire ne se onko honom nti boy na ko bae no boy ne fra me ka kire me se me papa busebusa ni sembebre o sa fra me ka kire me ana me siyo ma de mate nti ma wo mu nyina na e wa akomadan me na yi dan ba akusi ho maaye ama na o hwe me e wo ho nam na nso hwe mu nti ya ti na boy ne ba ho ba chan na obegugu so wo ho ba chan so na na ma odan nti mu ayi free otumi ba begugu so na otumi bedi be sei ba cho se ni adwuma bi wo ho nom e wo akomadan wanya adwuma na wase asan ma odan ba bia wu enti na ekosei to aso acho twen ma me wo ye ansa na ye ba kumase boy ne wotena wo na fie ho saa ma wo woe wa high die onye oba ho ade onye free obebo we di odi wotena enti wotena ho ma wo ba panyini ena ani nyina free ho ena mba kumase saa bre ni nyina no na o papa de onko papa ho okay enti boy no wine pena onu hia ye no saa wine pena na nyemo ana try onon kwa na me ko ne wo first time na wo ko ho do saa time na nyemo but na make us say the be 3 days because then time na me ko na menya me menses on say calculation of vriesia said the end no when hunu calculate na ko ye yi a of ratio when hunu calculate sa of ratio ye ja kwa make na sa okoko ye yi a etumi di asembo eja transe calculate of ratio no ona wabodi no calculate kire ye na ye mfansua de unim calculate so de oyire ye nurse ni se esnobia na se dia ne de resiba nti se ebia me de no eweteki bia 1 week mu before
adena I feta dada nti sa 1 week ni mu nya bi so bi akoka betimi ne nyinsin aba nti se ebia ne na ho na me ba ya na me ba ye no na se ma de na ye feta dada se betimi anyem na wo de kamea ya wo mu na wanyem mi o nti me kojata ho na jata di mami ya nguso na no ye wo na bi a obi ya enye wo vreshi na wo kan no ene ye wo na bi a ye free period wom wunim no nso abaya wunim free period no eno ye calculate ni say kire me kwadwomo we die tie free period no ehia kire me free period ne ye de but your free period na say edi kan nya ba wie no na eba 7 days 7 days na ba they toss 7 no any free period no ti sande ebe bom saa enye ohwe na tambe na wo ye ebe yo bibi we kura de minim da se schedule no nso akire minim ayi we da ye after free sentinam se me wutete metumi se minim we you after the free no that the next day no so obasa kono and they quite danger zone enti free no una aye oba e last for how long etumi di say Paja say ote anya ode me si free no mfa say free na ba de aka ni tumi to aso for be how long ya ni nyina aye free ya afa di okọ ho a ebi ebetumi aye obibi and you win enti na anyemo ya no was after free no after free no when first wa ko be 4 days for free the 4 days for free no on there obo abibi ansi but 4 days the 5th day no na wasan be ban the jazu depend on oba bia ne dey say you free dey kura mfa so dey so na 4 days pe dey free dey they say or they say anyone they say them free oh yeah nye and the open now is what dey to say what ga shigura enye hwe enti awura die dia na me ma wa kire me saa die we no na nye bibia enti o nam de bebu sawasam na wo kɔ no wunim free ene de enye free na ene ye den ena wunim free ene de enye free na okɔkɔ yo ya wa mo ho ban na ekɔkɔnyemo kana minti ba cho me bo me ho ban na afi eye den ana wunim de ade bo ya ho ban nyina SSNE any akra wo read you now with JSS one ana primary now with JHS say I'm with JHS too aswakade any all read intem one dada wo ma hu say ebe de ntikopebiwe madam for u teacher boy no o maame o papa ana hwan dada o ma hu za de na ede maame nkope binwe wadamfo abata ni etie menka se Krobea ya kora abone na mu nsasem we ya me busai mane nto wo bata yi a wutie be na hunu the kind of company a oba o kipi e wo school we JHS too ena na dam for dada no say omo ka se de omo se ye de ana wo ya ska wum omo de de na dada o omo de de na dada o pacho ka tele me say so ba je o ko school na se woni boy ai kasa go we mu omo se wo ko school na woni boy ai enye se sainti se emma woni nte emma wo ye de jimi oh okay enti wo ma na kopa boy ni bi mawo ana se wa na afi de ubiem se boys ni bi mra acho no na kopa na ma wadamfo no ono ana kopa de odi nkan breki wo no ene ma ni breki wo ono sa boy no ono nso wo JHS wa bi pachai no no see school ni na ni we di obe breki wo we say JSS to JSS we di obreki wo we da motom ne dem hotel ana de hotel JSS ni no otumi di ko hotel JSS ni no
na no nya ska we ana wa na akọ sponsor acho debe ono wo so nya ska we na odo ko hotel acho na o ma me na o papa obi no mu obi aha enti ode wo akwala to me sa time crowd na wo mo uti o acho no wo twuti ono so ye small boy and mo ko hotel for na anka hwe ene ma mo nso mo dan ma mo koye de mo beye acho ni e program bi ewe JHS na me ko abrepo abrepo e mi ntini e program bi ewo hotel ho ewo school mo ho aha ene mo ye dey na mo ka si e ko dware nsu pu aha ene ko hono ti mo ko hotel ho na boy ne kwa gi room acha na mo ko we mo ho ene first time a ukoye bi acha net say die ne ba ne krasi net say so wo mo say om de dada wo adamfo no pe de wo kan say o ka kire wo say wa anye bia e kire say wani nte wo JHS de ese say wo ye bi enti wo ye bi no net wo say e ma wani te e ye wo den sa na mpesi mi hunu anya wo hwe enkwada mutie mo mfa dwene wa ha o okay enti say wa benya boy no wa benyimo ona na ama odan boy ne wa betinam wa be yadwuma wa akoma dan mo abewo mo wie ye no e na mo ba kumase wo ba kumase no wo de wo ne wo ba panyine ne ko hen wa chome ne ko me papa fie o papa fie e na ye dan na wo say free wo papa fie e san call boy ni fie kire bi obu ya second way he buy e no na mpesa o kire mi mu acho daddy na me papa kuku ana o fele me Why frel? Prince. Prince FM no ka je mi sa de nti na wawo ne ba. Kasaguha. Asa de nti na wawo ne ba. Na memfa akura ne mla ne fie ho no. Ana me ka je ne se me papa na me ma me se. Asante amamle na je se obeto akura ne di. Ansana metinya ye de aba ho no. Me ka no didi matem sa wo de tena ho. Sa papa no ma me na be hwe wo de ani wo de tena ho no. Efina konfremi musa miska bi no kate ko ti okate ko no na metena asidi na mka ase da bi sa metena asenso na se manko boy no no ahwe me na akula na me papa ni bi me maami nso ni bi na me papa ko ye no me akwa na me papa ka so be 5 cedis dia tokoko na me go bi na me ye bi man into ko ye no ana me pake me ba ne ma ne oh yeah fast ti me kwa na maami bi hu me no se kasagu we mu me kwa na maami bi hu me no se me kwa na mse enye bibia me ko ba bi nti me ba ye na me papa frɛ boy no e ka che ne se one obu me kwase ya two wasa frɛ me ba se on sambala e ma police fo abecho no se on mechene nti boy na me ya ntena ne ho no nim se ye de ya me papa be de le be ba nti e ko na honom e wo santa se anyinem odi mu free apre e ko anyinem e was santa se anyinem nti e ko ye na ne busa ama ne cheche mu che no onu kredidi prince na atem se abaya no nya ne ho ade na akra no so ntu ni din nti se no betie o papa na asem na wo asa akofa na bana asem si a hwan ho na ye beko na maame no epamo me ne prince no ene yesa ba afie te ba afie maka che prince se ne be ya o ma menko efie no se de be o ma menko ene o se ne yenza nko me na ho wa akomadan te e ko me na ho wa akomadan na me na eno kra ye koduru anwumle ena me na busa ma ne ne ka se ye besela wo ana mna na fe me ka che me se ma fa akra keto na anko bo shan ama maami anko hwe na ade a wo de be me yesa ba afi te ba ye besu ye besi so ame abrepo so ame junction nti no opesu oja me hokọ ana me ka che ne so me onfa me nkofie ene ma na eye no edoso nti ni ejirija ho na ode me ko nti ode me ko e no ochi a me papa na papa e pa ma de am papa en fi
so the bag ni si wo wie no hokoi ana mesume eko eba efi na okay fie na eyede na second one yi bai second one obetu bedin obetu bedin wie ye no na okachire me say obetu bedin na wie a memetena ne nchen ewo ho no kasagu we ni memetena ne nchen ewo eho no mo mpaja ade yi nkosoro kakra ma ne mame wai monya ne sa mame na aseme ma ne ba fom onzu ono wo yo ba kese tenten mame soja ye ge yi die nka me wo pro me se twe ade ne kosoro me nka se twe ne kwachiri kami wo protocol bia ena nka nyankopon boa me pa enka akwalai senka wo moro so pa kamepe posi ana fire mu hula bo mame on dia sa anu man dia na no se aba ke bedie ye ni cognitive grade oh ya ka sa abro for ne say oni obi ka bom collaborate ye no otumi bua e ma ntentam na no ye nya aba ke be enti we dia labo mo hwe de mame na ye nsan hwe unya posi abeko achai uti se adwe okay enti abeto ne bani nda wie na so atu ne awie enti mienko e na wo ye dai daddy no betu bedin kwa no pesa me na ko ana me ma me ka se yenya ne sa ana ma me ka se yenya ne sa si ade achi ana me ko daddy me ko me kra me papa ana me kra me ma me ba me papa de no se me maintenance se boy ne pemia obeba be ye me ho ade ana me se debi o se o ka kire papa se debi o se wa ma o se ma ba me bana oni obi na sa eti ana me koi ana me kra me papa na papa me kra ne de na papa de no mpese me ko ba me papa epie ana me ka kire me ma me na me fa me bana he chiri na me koi ti me koi na me nete ti me nete ya inti ya ito de bu on mo ti mi kra me se okọ adwuma ewa akra bu on so tepa ebu on so na ye ho be bia ti last time bu akra me so okọ adwuma into okọ adwuma na baaye na obaaye into obaaye na obeka tell me say efiru na oniye na adwuma no ne bagi obi a wosiesie ne dem no maame ne so de ne be ma na wale ana me ka tell ne say na ana wo kan no so e kan say no say wanka bibia ba no ne frɛ na asew ana am Jesus ti the next day me ne to wasa no say eye bi woni kurum into obekɔ ofiri kumawu into obekɔ am su ti that day na Thursday ne no ka kyerɛ me nwumre no ti Friday na no of kokɔ adwuma na nwumre no ba no so wɔ na me se da bi sɛ wadanfo eye dia ene kyena na wokɔ no see you why dey wate ti Saturday no okoe to okoe na mfrɛ no busa okɔ yiska to we se menya aduane ti ebo be 5 na mfrɛ no so we nya car ana see you na me see you my name at Sunday me sa frɛ no so we nya car Monday na no pa me sa frɛ no so we nya car oba to obai no sa akɔ adwuma enti na Monday na nwumre na me ne da honom no miemia na phone no so into ofe mu daaye ti namna na me ko bie gate na lock gate no ti ne phone na data ni siso nti me ase me dum data no ena mu sese wonne young gay bia ko hotel akwa no wa video egu ne phone so ena wo hwe o ka kire o se wo kɔ kumawu no se wo de young gay bi ko hotel ena one gay ne da nyina o video yi ena wo hwe no afa mu ada aha ena won so hwe bie na te sei iso wo re no me hu ya na me yamhim na mfre me bo no no so no wo re ge we de enya yi bia na msesa na oda nti oda ye na me frɛ me maame na me ka kire no na maame se ene na phone fi na ko nya den emfa biem sa na maame ka kire wo
ti me edidi ma me busa na won fi me bia me ye bibia won fi me ahwa asem obeka che me sai se okra wo papa say oni me wudu kura o ma won wale me nti se me soso ena o kan sa na me su ma na so no so de yi ena o se so no so no so ene ono so nya obi a ono so be ye ne ho ade wo akiri na o kan sa na o de kire me na me friend papa na mbona ma na papa na friend no o friend free bo shen na damfo bi ena ba ho no to ba na papa ka che ne se wo ya sa de na wukum me ba ne sunsum ti fi na kwanye sa de ni bi ena oba fi na oba pa ma che na me si yo boy ne be pa o che na me si yo mate oba nso so na okura tale Emadie ena de blame na me si yo o de abe patao enu ni eye strategy emema na wo sa strategy no se wo ye yi na se ye yi a utumi to bibi enu no ye fre ni krokrodi krokrodi KKD and Salome president a very good afternoon to you KKD into obeye u KKD and a year day achona ade chin tade chin we na me ka kire ni se me kwa akobo miti ena oyi ska ma miti baby ana me kobo miti no na obi so the store ma han ana mfen na me ka kire no se ne store na meje ama na wato mu niema into ofre adwuma ba ya na okan iska na no de koma me na ne mienu ko ne ko store ano na okan iska na ma na obi sa me se de ne efegu ma e beto na me ka chen se nyi ni provision no se de be okofa POP ho niema aba ma ya ede atom ampa okofa POP ni niema ne begum na ofa ampa bwaka na ode pen ni pipa eto ho se de beto bia na matworo ana msuju no maame odi kama miska se obi to ade a ensesa no memfa nsesa mesesa nsesa no so wi a menyi sesa ni sika na me yifiri mu de ma ni pakro no memfa nto ana msuju nto obi ba na ya to ade wan sidia oba no aba befa no de kọ ana mimbu sansa na oba obefa de kwa za sa de ko to no obi sto ma de no asa de aba betum esa minya mfaso ewum ti me kan no de mato ana mtwa so satam no anyem second wai ai no anyem no enti wonyem second na wanyem awokra wo ne yensa nkwa ya chi nkota ma awokonyem second wai no wonyem second wai no ni nyina wo frɛ wo papa na wo maame bɔ mama ne sɛ ye ansa ama o apa ho o ka kire o mo acho de be no so mekwa yi o me nana ho ti mekwa na nana so o hu mi yi e se o de tam bia o didi brogu na trim wow ha tam bia o ko didi bro na de akwa hye wo nana no meboa okay meba bebu sa o sei edien na boy no ede onammu arofo medinkin aka kire o say ye dwumadi a ye die yi wasam ma ha na wohunu se de wo ye no nya wonfa hunni ye mpene wasa akwan ne so ma wo enti wowura no say ye ka say ne ma ne homfa wo mo na no ne nananom so ankora ne nyina de wom kogu hospital se na asam ne wa ha wo hu se ne ade ne tie no entento opanyini mo ba ha ko ye no ede nda asie ansa kora no mekọ ba so bio mo ba ha ko ye no ye ne krach ne kasa ye no ye ne udi nkomo wa afidie iso no ede nda asie sesei ana ye ba ha ko ye no ye ba ha na ade chi ye na nkora no bomu yare ti ye dum kogu hospital nti enam se modwuma pa mo ye ya mo frɛ no a wo ye se oba be pa me chewo no nti me soso me frɛ no e ka kire ne se nkora ne yare nti omomodena emfeska emra no me hwe nkora no nti ono soso be ma ne de osio yo odi ka send 4 million buy nti akire a ye be yi wo mu nyina no obitua aka ni nyina ma wo mu ba am se adidisika no anfa nka ho to obitua aka ni nyina ma wo mu
hospital tifi okono ani ye de ba ha okay ansa no ono mo beba no na owura ne kura no abroko papa ya abroko maame edio sabi to de bi e ma no nkwada bi no mu amaba yetumufo amuntie no ya mama ne ya re hosem pa o ya mama ya re hosem yesa wa woso a wo man abaye ye otiwe oso a ne man ena frɛ eni free yase ena okɔbɔ ne wo ho kire sɛ wudi nkan call first day kura na boy no wantumi ama amefa wo no na nka ye escape route na nka wanya mensi obio the next day akwala aso ni dem sɛ no aka nkyere ni bia we dada obi akobo tokro na tum nti onya bia mu obɛyɔ ena osan to a boy no ne papa ma ni sika so on fango school no na de atwa so am run about na de akɔhyɛ santasi apre ni ye botokro ko botokro ene onne ona ote hei se boy na pamo Pachai oso mpe obi o Pachai oso mpe obi o se wa botokro tu mu atete tu yesu ohunu no nso de wa hunu kama okay Hepa Plus doctor bedu awia mesremo ni die se moma me kwan na me ne Hepa Plus doctor ye mon komo na enawia yi engine room etonsa de frɛ scratch no na sebe nioma bi wo ha wan hwɛ yie na jata ne keka ne ho a de nsɛm na eba ena trumuski mahu osi we dia ya kwa me style no emu akɛse ena oyima akwala yi the style we dia I disassociate myself with it eja kwa me nkoa na nim style no the style mu dia eja kwa me na ye expert be dia eja kwa me nso kra no because na yere ye nurse ni enti na eboa no ma nse nurse for nso dia o mu ni education enti ano na ebia aboa no ama na husa Dr. Hepa Plus ene ye yawada papa na bitu ena wiai miwura Hepa Plus akwa aba yara na opanyini na wumpomu nyankopo adom okay bia kama edanyame ase ene ye dapa ene ye dapa ene ye yawada ena de sate ne se ye bekɔ holiday mu memene da ye ginam kwasi ada ye ginam ansa na dwoadaba enti na mehwɛ ye hunu se so onyane Hepa Plus Pavi Plasmos no de atadwe to akira baby ewu ena wi akira ye die nti a esese ye ma Hepa Plus Pavi Plasmos ben ye mbribia doctor nana me da ase na Hepa Plus Pavi ena Plasmos nyankopon adom ma yinipadua no enya ahoden a sabio se yare bi mpo na suro nipadua no dan a onipadua na ahoden ti udi yare no so enkunim na asem depa ne se enama ahoden a nipadua ni nya free Hepa Plus Pavi Plasmos munti emfa hone se de yare no atena wani gie so se nipadua no sase se kentene ne ho kakra bi a na onso waba beye nkunimdifo ne senti enuro no bo enye den ena enuro no so ho enye den drugstore bia otimi kan free bia ben wo no udu ho no ma wo se ope Hepa Plus Pavi ena Plasmos na enuro no ne miensa ni nyina ya numbom ye woni nsuo ho ena ye woni topaye na minyina eno so mi say na enne open nsuo na open topaye because job bi se bia no over yama me ni peninsio very good kire say ninsio no se menom na minyame kwadu de to akira eboa me pa ti weekend we there me make sure say so anya wonsuo ne okwadu kama na unya enuo ne saa enonom na ahoden ba nipadua ni mu a eboawo nti enuo ne bo anya den 60 Ghana cedis ubenya miensa ne nyina bi anom de bi eton aduro bi uduru ho na uyi 60 cedis a wo se Hepa Plus ne miensa no mi so mi pebi ene abusua no akwa nonom me personal lines yi ubetumi afre wo se doc me ba no obenom ne sei doc me dware wi na me ti me ho
eduro no emwa bɛn ne betumi di aboa me awo ne mu atwe doc me family planning menses na mpɛsɛ babio hepa plus plasmos emwa bɛn ne nipadua no ebenya ede afiri mu doc sɛbe me masɛm na enko yie me nso me pɛsɛ me hu sɛ me firi nyame na metumi agina na me ya ne sɛi na eduro na tumi aboa me na firi nyame ebegina firi nyame agina ɛne sɛ dodo na hu sɛ sa mu firi nyame abrante ba ko so doc sana na me so nyame honhom timi mu sɛ me gina na asɛn a mi di masafo no sɛ nema akonanim so doc anytime me de kwadunum betu akire no me hu sɛ sa na me nyamre na me yedin hepa plus nupa ho asɛm na wɔka ɛne ti ba bia wo bia me number you betumi afrɛ wo se doc emwa bɛn pa na me nipadua benya free hepa plus nupanim 0542 77 8572 0542 77 8572 and 059 13 67 898 059 13 67 898 say owo amanonia 0542 807 907 0542 807 907 kai say enu ne ye Hepa Plus Pavi and a plasmos. Now, Dinty as I said, Obia binom. And I may cry them a foot to and say, and ka went to me and Yashayama Uni Pedriano, and Kabusumi Biano Hepa Plus 1. Okay. Would they went to Miss Abisica somewhere din, oh, Branson and Dobe dear Crawenya, and Kabusumi Ninano, Hepa Plus 1. Pavi 1 plasmos 1. Good. Now, dear, Seni Pedriano, Fasobe Nebenya. Okay. Nemo may be out there. Ube to me kakra. Nka wono mienu ana miensa bosumi ni nyina akra na nka muruso ba ko na 60 cities na obi bundle obey bosumi na bro enyasam ketwa obi fie internet eya wa subscribe to no otua more than 400 500 nipadua na wodi adwuma no watumi atua saa ne ma ya ken na enu na yese enya hoden nti nka wodi hu wa ho mobo kakra hu nipadua ne mobo kakra na nka bosumi bia no fa 60 Ghana pe fama unipadua no fa ye nipadua no 60 cedis memenya sika 60 cedis na me dia to Hepa Plus Pavi Plasmos ete se de na Judas e kan kire Yesu no se na ngu hwehwehwam we ye koton ya nka sabi mobrofo wo street a omunya dom bedi anke betumi dia bo aso wa adwen pa adisu ye Yesu sie ho adwuma ne dia ma no ye ma ne ho ye hwemaso awu nipadua no so hia eti wo nipadua ne wom se dan no wo pra cement sika e wom se wo sua de no watumi anya first class anase wo score e wom se wo ye adwuma den driver ni but nipadua na anya hoden a engine so na woti no nipadua na anya hoden a sabe waware se mu kra be ye basa nipadua na anya hoden a sika ne bakura wo nya ni je osa obi there diabetes obi there crash stroke last time a brand bia no so share testimony so no na stroke nti sabe ontumi kra amfa ne nsan kona no enso ene nyame adom Hepa Plus Pavi Plasmos nipadua ni nya ahoden no onu atumi de ne nsa kona no a o se last time odi kodunum kra to achi no hu se sa na onu ofri nyame yes o so amene nkosua mi no obe mene for the first time a stroke be chi no otumi di kosua ni mako ashene nu mamene what ya say simple many peduane ni kan enya ahoden obi wo ha ne ha nyina ne se ni ti dwa no awia ne piesa na ne ti dwa no painkillers no de manage mesrew many peduane nya ahoden eye Hepa Plus Pavi and Plasmos obi akoma bone peri obi BP wo soro obi diabetes no che say sugar levels will be enam no or dey dro so and so still mesre ma Hepa Plus Pavi Plasmos
emra widie ni me personal lines yi wobetumi age na wa frɛ me 0542 77 85 72 0542 77 85 72 and 059 13 67 898 059 13 67 898 Owa manonia enu ya de bi brew and the dance fra manone ba no awofo menstrual issues bisina bosome ne mense sabetumi ba mienu sometimes kra no pains aya na didi di akire no enso hepa plus pavi plasmos aboa ni padua no e ma natumi akorrect obisina ne bip na wosoro je se doctors ne kra afi omo ya pa aba o sha ase no hepa plus pavi plasmos ene ma ye obi de sabi odwunso ntentem na wo bro ni krom na osan kodwunso ntentem enso hepa plus pavi ena plasmos owa manonia 0542 807 907 0542 807 907 kai say no ye hepa plus pavi ena plasmos na 3 weeks ago na me sha say me bo hospitals dodo na abaso aban apomodin adwuma ye for dodo no a sabiu omonse da nye oriented towards herbal medicine sisi said the omo kamfo hepa plus no panana powerful nipa yade a osayi di omo ye no buapa and save lives bonso be frɛ doc na me sugar levels no wasoro pa doctor na ka chem se metumi anom hepa plus pavi plasmos akame no ho sisi a me check a kama doc na me bp no wasoro doctor ne tu me for say me no maduro ni we after 1 hour metumi anom hepa plus pavi plasmos sisi eniema ye na asem depa ne say hepa plus pavi plasmos no eyedudu brofo mu no ye friend medicine ntina oka otie din na hepa plus herbal medicine herbal medicine na medicines we mu no enya drugs inti bibi te say drug interactions there be we dey medicines some deba konso ne say enuane nu awo mu no nyina na yedi enuane ingredient ewo hepa plus mu ewo pavio plasmus ye san di e ma ne yi enti say o de duro so a o pese ni padua na nkasa fa ne ntoma papa fra o de no mwaduru na o de ma ho be wa na wa no mo hepa plus pavi plasmos na o de hwade sebio ebia akoye lab niema ehunahuna sase yere ohunom hepa plus pavi plasmos ma ho 2 weeks sign ko running the same lab with the same place na o de hwe figures no se unhunu se ni padua no ama ne homene so eboa wa na ye ma ni padua ni chance na ni padua na nkasa emboa ne ho enu ntina bribia me da saa pomodin adwuma efo ase se oye nurse so oye pharmacist se ebi kurempa oye doctor na oboa ema Ghana for etumi enya Ghana so mfaso Ghana ye mfaso pa ba ku ye haban ya Nyankopon de cheye ya to ye boase asone sonimu eye ni yi na ade ba ku ese hye no so ne se ye nuane na ye die no ankese se ye edro ema ye edro in the sense of dudu nanso enyema ye di gusu wo farms no na chemicals ye wie farms so na se ye asensa abode ni enwie yo na eba wani a market no ton nso a onu hu se wakofa no anya be 3 weeks ebe say no a pe bibia ye dia enye ye no dia hye onu nso wi a ye mie ye dia onu ama wonso abeto die no onu nso ye ne sede ebe ye hwam de nioma frafra na asa ye fe enye ne de o aye hwam aye fe anso abadwen ne de enti niema odi be frafra ni nyina so no na enye ni nyina na niwa behunu na enye ni nyina na anu we so betumi aka eni nti je wo betumi aye as individual no ye nkase me ni di bonten so ye nkase me mfa waduane wo fruit ni vegetables ni dabi na mom de betufo ne se nom hepa plus pavi plasmos na emwa ni padua no enhokuru ni padua ni mani padua na nkasa nye free me personal lines yi ofra nkomo bia me ne obedi na ebia na opeso hu se oba ebe no maduro ne say o SHS o GHS ebi kro sua adwuma o tertiary opeso hu so kwan obefa so anom no onua bi yare opeso obua no
ema onya hepa plus so fa so obenom ne sei wan kasa kura ne yare edina wani je so ache opeso hunu de eduro ne betua ya ma ho me numbers ne 0542 77 85 72 0542 77 85 72 and 059 13 67 898 059 13 67 898 say owa manonia 0542 807 907 0542 807 907 I say enwani ye Hepa Plus Pavi and a plasmos pebinom na wa umfa koduntu echire dano fato weekend we die fato bibia bia echire se ka se odi bibia bia echire wa obeti ase wonso a wontoto atadwini bi nwe dano eni ya sase oba na niema nsiesie kama tutuguso na muayen na obia hia so na ni beji last time police ni ana no so share test na minim kra sa o yefunu ye kese a aya na niema boba koshim o sa asane ebe sane o police ni na waka police ni asebi police ni ba ko ono so wo depo ha okay wo police band unit abaya wo inspector any says one day feature no have plus only tie me you be feature no and o frame me na Krobea na msi ye wo mpa akokra ba akoma me na msi sabe so me ya akokra o say now dia one no Hepa Plus ni misro na msi wo sro be say o say me ma no Hepa Plus ni ndio sro me na msi wo sro me say wo so bra ma obi ano no ma obi ano no police ni say no nim dase ye funu ne kese a aya na ne ma wo ba ko shim na sa kra ono no ye sane no wagina so that's ye bro Hepa Plus Pavi and a plasmos ko pebinom na emwa me da se doctor apomode mapade eno ane Hepa Plus mixture Pavi Plasmox Hepa Plus mixture etutu malaria na se kra sweet darling my beautiful baby Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba busumi pini menti ase me do tie Hepa Plus mixture enya adwuma ebe ye woni padua no mu no afie kra na ebe ye nwanwa mo eduro ye ma general well being abusua pomodin hia me yie esne bibia Entime manom pefie ha. She, we Hepa Plus husband. Ye de wa Hepa Plus husband. And you also we Hepa Plus wife. Na abano Hepa Plus mixer. Ma je drone di pa. Pavi Plasmox. And Hepa Plus nyina. Apemfo abato mo manufo. Enu kwada woni mfie du mienu nka ho. Our pharmacist na heba shop. Etufo mfre 0542 778 572 and 0549 297-463. Hepa Plus mixer. Mapobudra mapa. MDRG edweden krato ya. Mira. Yes, my dear. Ene dear. Kadie wom bia kyerɛ me. Oh, na ɛdeɛ bɛ paa na mede sie wɔ. Wode biribi sie me daa. Oh, me. Ada minim. Deɛ mede asie wɔ ane sɛ, makɔtɔ Dawood 3 sister capsules. Yɛ ama nomo ama kane sisi a na mentimi nyina me naso no. Ɛsɛ metimi yi ateɛ nyinaa. Ɛfiri na ɛkura yi. Memma Dawood 3 sister capsules. Ɛmpa me ho da. Ayɛ me sisi mu adwuma. Ɛna ɛtu me sɛ saborɔ nso ama me. Na akɔso ya wonim sɛ ɛma ɛne mɛma nyinaa timi nom bio. Na ɛnyɛ Dawood fo yi a na yɛ Dawood ointment yi. Wɔn a na yɛ. Sɛ nansan a na wo complain waposo. Wo sisi ɛne adeɛ yi. Ebi na me de twitwi ya. Wo ti si ye yo. Sɛ wo de Dawood ointment etwitwi na wo me 3 sister capsules ne ka ho dia. Oh, na yɛ twi na memene. We die twi na memene. Ai, twi na memene. What di bia so free sɛ require mu. Enuom yenu yi enye na ɛwɔ pharmacies ɛne chemical shops dodo na mu. Hyɛ no so sɛ aduro yi nyɛ ma apemfo abatan a wɔn ma wɔn manufo ne obi a onya mfinhyia dumienu. Bibia ne afrɛ 0244886437 and 02016871717. FDA agye adwadie nkratoɔ yi atum.
obi benya wo a na firi yade ena apomuden so yensire nkokwan energy protein dietary fiber iron vitamin B12 and C omega 3 folic acid molecule ena selenium ena wasum dia go future life smart food aduane mu me potinyifo Thomas bi se o magime aduane bi nkosonhwe setimi sanyarwa be se wo hane akire esichire yade mojabroso kokram ahotutuo ode epua be ma ne hunsu agene no aye mre wo mpem de ne nase atata stroke ena de na pos waye mre future life smart food bebo afei de aye abusuan nchemfa multabella sogum wom enti regulate sugar level no san ye adwuma kwa nkasa enimu sana diabetic theory no so boa woni a enya esichire yade sickle cell typhoid asthma branche ne maba wa ekwa gym mompe high protein no binto oba bia opese ne yefunu ye flat no wunya smart fiber any zero smart food a future life smart food diabani ya Bolivia enterprise na kofa nuani ye ba omayimu encrin woni Ghana Telecom University no ye opposite Kumase wo ben sofo line alignment ena tema ubenya biato Evergreen supermarket fre 0246 010150 0242 878090 future life smart food about that che ho ban owura bra dabia sanopo awio anwumiro mehu wo mefia ha bia na ukura gallons gu kon hu bebu nsuo efika makama a wutimu yi enti wo pese wo kire me se wontu nsuo wom Yaw Asante mama nie emprensa sunie na metu die yi bi nanso ankosiaga ba akokora de enkofo yi se akosi buoso buoso na wonti Volta Drill Limited nkana Volta Drill ane medie yi ono mo ane tu yo emfiduduo nie minya wo hawo bia otubo ho no ankasa mekire bo ho drilling oye pump installation blowing pump servicing no hawo bia beba obo ho ho no obesiesie nso ama wo kama na se hoya abuom anwem afrom obetu ne ntentem firi se owo mfidi kama wode yadwuma wo kuma se ha wo main office na wa ahodwoda aban ukosunyane tachiman ne doma eho nyina wo behu won ahodwoda aban heye mi kohosisie we di oponko penentem de je won number se ka ho 0244299520 and 0266432210 sawa kire mi Volta Drill Limited yi mi problem na solve Wofana se breko sisika ode money free broche nyina ode fa seche dumasi rural bank ehɔ na megye me Western Union sika nyina efa seche dumasi rural bank wɔmote bank in 1980 wɔmo adwuma penti wɔmo atre wɔmo nkwaba mu wɔmo anya branches maako enwɔtwe ɛna wɔmo anya ɛyɛ 3 mobilization centers enso so aka ɛho dwumadia banks edibia no seche dumasi rural bank wɔmo di mu akotene ɛyie na wɔmo nyuma pa wɔmo ɛyie no ebi enie wɔmo gusu airton shells no na share bia yɛ 10 pesos wɔmo yɛ current account savings account, Susu account, child account, fixed deposit, Western Union, money transfer, mobile money transfers, interbank transfers, USSD Momo, from wallet to account and account to wallet, Ghana Pay, and Afe Yishish, Womo Eyebi Ewo Womo Akache. Saudi Sikato Sachadmas Royal Bank, branch Bia, Ubetime Yino, Omo branch Bia. Oh, sir, and ye mesumi yabosi amedebetire madume na kwambe na mefoso amesabeke bi. Omoma salary workers loan, public and private nyina. Commercial loans, agric loans, and a funeral loan. Omoma smart loans. Nano dia yedeba abaye juma efo a omoje o makatua efa controller and accountant general. Seche Dumasi Rural Bank meni ajo omo hihye no ho pa. Ne me hu omo echi akwan we. Omo headquarters no was Seche Dumasi. Omo ben edwa no. Edwa nso omo wo main station omo ben GP RTU Abrosa no. Kumasi Kenya se omo ne Methodist asafo no na edinhwe animu. Anwraga onion market no omo ben no pepepe. Aboabo omo wo asoase kwa no so ho a. Post office no echi pe. Tafo omo club 600 Dr. Amuzu Johnson omo bompata omo ben Boss FM ewo Edum Kumasi enyina so omo ne nursing training college no na edi enhwe animu Asante Mampon municipal edidwai omo ben health center no chechire afija kwa abre omo ben police station no enu nti say afrefra 05016827737 ana 05016179224 Seche Dumasi Rural Bank PLC, the bank with the vision. Adipawre ni krom hadie wonkwa na woni madepano piao unime
entwam me di product fufuo bi aba se unya bi a wuni how ade pa hene no ani eyampa simple plus so wo pe phone accessories bi te se batteries original phone protectors headsets chargers hands free any phone accessory bia so wunya simple plus dia eno ne papa no afei simple plus air condition TV solar fan ana electric fan blenders CCTV cameras any electrical appliances bia choose simple plus Same kind se Chrome had dear when he had the pahine no se me mochira kwantem na me ho preme kumase hade adehyeman ye ne Dr. Caesar ene die nimhwe afei kejetia ye ne G2 edie nimhwe ye number nie 0244590374 and 0241709636 choose simple plus eno ne papa no ahanye kom abusapani ebekasa titru ni ema no emema mo so mo ka ho eye abusapani kasa yo abusuachia me bedase yendi hie ya yie se de be hie nya nmonyam nti ye de ho contract nyina ahye God's Way Funeral Home fonsa God's Way Funeral Home nso de wo yie ye ho sua ho pa ane woton oman mu ni abrochire efundaka ededa efunu sade omanfo enim di panabra no ote ase pepepe ambulance ene car papa wo de fefunu poor bearers emrantia wo su efunu de maachie enhweren asiedie efunu no ntade local ne foreign nyina picture roller boards video coverage be kajade God's Way Funeral Home was sound system kete adwa live band wo catering services enu anuane wo yiase e wo asofo a wo yehufu som wo MCs for occasion be event bia God's Way Funeral Home there it says everything under one roof abusapani we dey ento aso biu God's Way Funeral Home no a any the right company no na ye be hu won o kumasa safo leba kani kokoboard dan no enhwe anim ho a muduru a mumusa ankrato ana momfrɛ 0322 006 221 ana 0243 7374 57 and 0266 1946 78 Setting the trends that others can only follow. Otec 1029 FM, the pride of Ashanti. Okay, out of 4, Yadamase. Yakoya, Yasamba, and then we 102.9, Otec FM, and na Wasugusua. Wutie, na Oheyenso. Na Wadame Bru, and Ra, Mema Winyan and Tiano, and Nanso. Yaseka kaye wo hoi enu ne gugu gidie sunsio Nyankopon ya adomo akwasi ade edi adimi medinki amwate se eye Easter praise 2026 adofoni adehia nhye ne nso se enwumre no 9 4 pm na wakwa sori aba bebi a obekubia na waba bedru ye nyina ye ehia ewo santase fanchene bra All Saint Catholic Church mu Oma sorry dem ho ho ne de Easter Praise 2026 ebremo na yei the Parish Youth Council wo All Saint Catholic Church mu ne Otec FM a collaborate ya de Easter Praise 2026 ya de bro kwasi ade edi anim ya o ene ye yawada chimifie memene kwasie dwumadie ne so enti mesra wa wutie emfa ho ni situation bi a wom ma yenhia wate ma yemet sa ye besa let's get our dancing shoes ready yemedia sa na yemfa pro ye hawo no bengu adwenwie kum sunsumo enti ma yenhia adwom tofo ya ba ne ye bebre PCS teba na dano mema na bo de ye miziba no obeko sanyum na yabido zibe bi o abrabo mu bia no obeko ye eno wo to amekọ akọje microphone no bidiwe ya befam bi obeko ama wo ho ato wo ye di oye wuziba no obeko wate enti ye besa ena pastor Jojo ahin akwani ni praises borof yeah so was some microphone pa gina so say ye nyankopon ya forget it into the nyaw dancing shoe no ye ne ready ye the minister Benedicta Blestack and so baby adwom tofo e ba doso
enti onuada sani a wutie mi yi nyankopon ya adom akwasiada awia no 9 ana anwumre mu 4 pm moma ye nyina ye nhia na ye niasa ye nyankopon aye e ma ne fe na wo sa adwumadie mu no ye wo event dictator dome ya wota ye chi ene wa wutie mi akwanya no aba ma wo ne sa wo bekeka wo ho se event dictator dome dwumadie bi a opese wudie yen ya hai yetumi fa nipa efri wa ha eko ahenum 100 to 500 guests yeah ya decorate yesiesie ha enkonya wa ha chairs wa ha tables wa ha changing rooms nie washrooms nie standby cleaners nie air condition space wa ha standby generator wa ha spacious car park car dudu bia bebia beja bebia apake any esa was storage area any advanced security a wo bebo ho ban event dictator dome enti anadwumadie bia wudie bi te se birthday wedding funeral reception anniversary bi corporate event bi na wo ye ana social event bi ano wo de brana behan ha beje ha na fedidwuma no na woni mumranyam ye wokuma se patase adwena se ekwane ya wufiri wa na wo ko gospel ambassador asafo no na event dictator dome ye wo ye number eye 0244 08 4684 ena 0550 29 3645 afa grow fine herbal tonic ene ne ointment ena we won so boy empa ewo Easter Praise 2026 imu na grow fine herbal tonic no eyadura eyeni ankase kokoo ene ye de aye enti so yo obi a wonumu atoa aduane aduane wuntumi ni ya na wonsa ne wonan aye titriti edura anadwo a untumi na edura hia wo onua eye grow fine herbal tonic da bia meka kyerɛw sɛ woyɛ gya ho anase wiaso adwuma wo hia grow fine herbal tonic eno na beboa wo asiesiew da ne da wo sɔre a wobɛkɔ ahoden mu na watumi akɔ aba beduru grow fine herbal tonic aye kan sɛ woyɛ oba nso na sɛ owo issue ewo menses mu menstrual issue bi a wo bia wonya grow fine herbal tonic bi na so no mo a what yesi eduro ne ye wona ase se wonyare no grow fine herbal tonic bi onua ebeboa wo amo agina brane ye woni ointment nso wo ho ye no se wonya bia se usisi na ye wo ya ukotodwe wachiri bremo wapone waposo woda wona wadwuma dinti hunam tutu wode ye fa grow fine ointment ni bi fa twitwi na beboa wo baby etu no bia nso kwa abenya bi ate digital herbal for ye de duru ya ba ye number eye 0244 59 6532 0244 59 6532 unya fresh ahoma we ya grow fine for ye beje so ye no be kasa say you makure we na ebo ayen kwasi ada nyankopon ya adomo a ye de Easter Praise 2026 ye de bro ena wi adofo ababa wa Rita ado owe yenim ha mabedwafo nso ewa ha na ye kan ema warefo da bia bebre di nkuguo ewa awadiem enye bibia ntie o eye su ene ban bia wantumi anan na di yenti na no na ababa wa bi oyesinitwani abaya tuntumbi gane ho fe pa miwure finidi gane woto owonofo owanimonyam achinyam ene busunyam nyina oye very complete woman otwasini tuntum onye kokko na mete se wo kase wakwa awade edi kan wakwa awade etoso mienu na mebusasa abaya wo ye die ni na wasan ye ready se bi kura babie wa or you ready so be for love and say hey oh ya bobuchia mitie nasem no eye memobo ye wonioma bi e wo wiase a se wo ye oba na wo ye oba be ma tisika wade wo woni wo twempena hyehye hwa akozisa mbe ware wanye ye saa ne oma na menu abai be ma no wanware wo se wa ware kura wanhwe ye begu ye wonioma bi ye mema weakness ya namwa ya namwe ya hyehye kwa emema ye bu edu kwa
na kukoduro emakura bi na emakura emma wa kukoduro papa no de mo amon hwe de atwere ikura aka kire yei say ivi yese woni na enam dua na se a ena wo bi te apro free so no de ma no enye ivu na enam dua na se enkomo be no ne wo ni di ansa na wo ne te apro ndi ama no emma wa kukoduro papa na nso bi nua bai uhu se be ma eye kiki a eye nioma bi a wa nyintia wa anya wa awadiem wa anya wo mpnatwe mu a enkusi aga emema bebre wa abrabɔ ne awade ya ye omi ye pa asomdwe ye pebuo ye pese ye beka bomu aye bibi memfiri ukunu na chinko ye bibi fabuo ma ukunu no na ma ukunu na asomdwe asa wo be fa ne sesebe wo ye jimijimi wo yoto de obeka bia no be man be di so sa wonye sa de we ya da bia benya haw the moment a oba wo be hu se me yo hene ewo mi kunu fie no pa kire se ma be yo hene wo hene so manu sisum na so mesra meka se yeti asante mamu hayi na wo yo tumfo sabe mesra meka ne bre mpon ana wo ye ne man hene bi na pesa wo be kire sante mawura se wo so sene no ebesi ensi oba menya wo ho se wo ye obre mpon ana se wo ye oman hene bi na so sene utumfo enyeye enti oba the moment a wo de saade we be hye utrim no hu se bema eye wo tumfo ewo fie no wawie captain fo mienu betumi atwi ship ba kwa ma ayeye enyeye tida bia wade no problems sote sa wo bra wo ho ase ewa awadem di ama bema se no ma hu se me ye oba me ye saade no a ekire se mama me ma ye ne kofom minu aba untumi nware we are not ready to get married awade na awom no you are not fit get out pie free mu ko you are not fit to be a married woman you are not fit pie ko wa ko ye de di ho so ko di ho so pie ko na ko di ho so so ba wo ma be ma somdwe wo fia utumi ma efie ye de sa ni o ma we ya make rose na ye bi wo ho ana wo de na de fia da ne boxing ring na onye bi sa na me bi na wo ma somdwe ba fie na ye de na ye boy ne pam wo ma wo free ho a wanfo anye hwe asisi o ka kire o se ontumi no ntena bio tena ba bi ye de acho en to kwa ne ba ye de chiri mi mu na minti acho na me te store na no be ka kire mi se adamfo bi enua ba oso pemu emu bag ne ama ana me ka kire ni se o ma ni se oso ama ni ska na ode ne ba etwam ko school o di ska be mame aba ana girl ne ba o no kra no oni ho no no kokurum ana o se Francis so meje money awa ana mse ne o ko wan kan jira me se beje money awa ana me frɛ Prince na busan se ono se no kore sa ana m de man no ma mu 50 cedis na mo na ba ko 1.5 ana awa no so na ba ko 60 cedis into o ma me into asen 50 cedis na mtwele to no it di be 3 weeks na ge ne mfa de aka emai tuwe na ada no twam na me ka che ne se unua be ma sa ya afa eyi ne bla na obekokuru na osiyo wate see the next day no on farmer na mka no se Prince your bam or Prince your ba te se ono a omle fie ho no no meje ana mso me ka che Prince the Prince sole ye no ko omfie ono se asem na o ka che ge no me so me ba beji scan no osiyo ti okwa na ge na se wan kasa antere me ana Prince ne friend am se sa no ye de okan nti asema ge na be kasa ne o yiri hweni ye pa o hweni ye na nya sa na me kan no so what nti oba shop wona me be kun so a no wi o sa kofi nti o kofi onom na me de me point na me koi ti me koi no sian aya na ya me ya pa sa man ti me stage one sa na me no net na ma me no papa o man 2 ye kwala no cancer no
okoe to okoe no akofa ni nua girl bi abaya kitua bi aka me ma ne ho so obehwe akora na aka me ma ne ho usole na abu akora isa na wo bu no utimi ma na support o mfa nwala akora ni ntimi mfa nwala usu ano no so 3 years obu ne sa until last time me di panyini ko school me sole be sisinam de ne ko na baasi betu agya no enti me wonom na afem na ase me hu akora na me se de bi ana me se ada was wane angu de mo na wabo no de pipe tintin bi se no de bo akora ni akora ni de no ho saa edwa na ko enti obi na be ka se me se akora na wa hana mkofa na akora na ti ha se nyina abia ti we na be twam a wasi na ho na abo akora yi se ndina akora na nsa no no ntimi ntinim enti mantem ofo twitwa so omo de na ekwa antena wo ana mfrɛ me mam na bo na mane ana omo se me na meta be me na chi a wo ya akora ne sa ana omo frɛ o mam so mam se ne ba na ya akora bone ana mesiu akora 3 years no ye prince ni nua baaba acha na o ka so obede na ka me ma no no wahwe na ka ne ho o ye be ma sebe kwa dontu na wo na wanhwe oba sei na ne wofa ede ye no okay enti eno so na ekofa wo say ye pamo amoako ofie ne bai eno pe ne wofa ase ne so pe ene nama e ma ye pamo na se nya wo na obo akwada no se nya wo na obo no ana wo na obo akra no na wo tete akwada no na ye de na ene nama akwada ne so me pamo pachona na me custom so ya na mantem ofo ni bi ka jira me se mini ho no ma ya na prince de oba be she de mo no ba na ya te sem de na me mfa anya asenti da me ko hu bi ti me ko hu bi no de oba ba o custom no no oba bere o bere ba cha ti o custom no abere oba foforo wo de mo ti dade obi ja ni paint wo fie na mka asa me kwa akofa binti me kwa ne me kwa na prince ne wo ba house na ge no so dampa so na me ma me ntima o de ma me se me fa nchechire na na ne boge no ti me twem to mani free ge ne ho na me yinsu na me pie obo no wa mo ge acho de me twem ntoma na o ma me ntoma no na o de ma me se me mfa mfra na me twi free ne ho ana me giant to many go na me cost is a wari ti me cost ho na no wari acha wari ge na wie ono ko woro ne ho eno asan afa wo ma me nto no de ma wo no e de afira acha ena cost ho ti ye ntini e ma wo ko ye no acha obo be ma ne bo acha obo acha ena ma wo ko ye acha enti wo se ye onne be ma ne te ana wo ne ntibio acha me ne ntibio obesa akọ acha de onko bio acha ona wo ye maame ofunkwada mienu die ni hia wo pass se ya acha de hia me se on nkura na onfa nkura ni into school na on pesika kakra ma menye adwuma se de ono na enya mesumenya de bi ahwe nkura na on han edan ma nkura no entinem okay onso na aye papa of saba ye die na onso ehia wo na Krobea de ehia me se obi e ka ne made akra no me ni ko school no be ma no antimi ama no enwie peye ama na enye adwuma anye enti se no akra no wote ho no ni adwuma bia first thing no obehwe nkora no be ma no behwe nkora no de won to school apart from sade no so o se oboa oba no eno na mehwe de ogunsu hia no okay arafo asem no ni nyina nie Rita wadi u papa hwamo wadi u maami hwamo ugituma na wonyintum pacho megitum ugitum nsa wo ye nkwada bonesem unim sa pacha anoma bi ye frɛ no wonwam ohunu bi da
monhwehwɛ wɔ nwam na momfa ne nto so nkyerɛ no mpanyimfoɔ bu bibi ebu bɛ ɛfa aboa nwam ho ate saa bɛ ne da ɔbɔ ade ebu kyerɛ no yɛsɛ soantie nti aboa nwam wafa so wate da wate saa bɛ ne da soantie ne wɔ mate kɔbɔ wate da tie ne wati kɔ yɛ pɔ meboa ɛnɛ nkwadaa ba wo sekyere wɔ ne a ɛnsekyere na meka sɛ woyɛ maame anaa papa nyame boa wo na wobɛtie w'asɛm a wosi wo nim akwadaa tete kɔhyia deɛ wontie w'asɛm a ɛna abɛte wo tampiri ebi ne o akwadaa hoɔfɛfoɔ kama tuntuntuntum sɛ oyo kama ya kowie SS sesi a wotiwe common SS certificate kura woni bi woni common SS certificate sebe be ma bi binti sebe na onim se ese jaw eno na ne je otribu ana wanya kura no wodi awie SS wanya anya bi akura no de be ye popro teacher anya bi akura no wode be ye popro teacher so one fan ko ye popro teacher akura na di ko akosua adwuma ye ka se measure 1.5 1.5 2 and something ubetumi ehunu se makọ SS ye math teacher wo kire ye se metumi di atoto ho na me di ehunu uwia nam se wo SS nim die nti ubetumi di atoto ho wo de ma me nko social media ikura so na me fa nkwa ye me advert nkakra kasa akozi se menya sika kwa akọ ye advert wo Otec FM wahu ni nyina no wo wa anya saa wo ene wonne sa otimanim hai ze totwe nkwada mienu wo mo boboso kitikiti wosa panyini wosa wo mo mienu nkra nchen distance no eye kakra bi wona atimanim hai oho na nkitingiti mponie ni ebenyini ti ha se be ya obehwe me mma no na obema mi bibi ama me nso be di aye adwuma se be ya we nya bi ama mi menya bi na wo wadwene wo nso wo abrabo ho wadi uma me ne uma wo papa hwamo wadi uma me ene wo papa hwamo na me no wo kan nyina ma me na mdi ne ho yawo wo ma me we wa amfa bu amfa ma ukunu wo firi ha ya akopa akunu chew pedi akola yi kai wo na onim sa akola we nyam akola we yadwane akɔhye wo wawofo e wa akomadan yo ni nyina no wo abusuafo tumi fa nkyɛn etumi ne bɛma ne kokohia without the consent of sa papa we na sabe de ɔno wawo ne ba no we yagimifo sɛ wɔno de oni adwene so obetumi afra brantia no wɔne na akɔhia na wo firi ha kɔda papa okunu kyɛw enyi obi na ware mu obi o sɛ me ba bɛ ware wo ba na me ne wo ba hyase ye se ye wo a eye me ne wo ba ni mienu ene ye wotumi wo ye maso ye ntunsi abonten sa akoda ni pie free ba me ne papa mu a ene ye kan abonten so ka ho metie ma mi abra mi ntam free trap ya se ma no ma me kan kire me say yaw fa papa soja ye say fa doctor fa ni ye say dabi chesemi yamoa ona na anom ba bi aduro ni o na se ankwankobasa na akwada tumi dwane kɔ wabre be frɛ wabɔ wamane na yetumi fa akire ni abrantie ni hia without papa we consent a me be ma mu bi gimifo ana se me de minim nyansa sem de beka me ya me ma asem ba ni nyina no he chaw akwada we de se mra na aba eba ye wo be nya ma me achi no hye wadu ma me no papa hwamo na ate ho ss want to be anwie behum fried rice ene biscuit ene ayi edomi ene ayi multifruta ene ye de dada no bra bedibi bra santasia pre free barekese bo shan bra santasia pre na kaska kura na wo de kodo wontumi fa nkwadi indomi ko mama v wo be ma correct indomi kaska na wodi free bo shan ho abesia ko santasia pre obetumi dia ko di correct indomi nyawa
ibi na so udem na wadwen ye wo senke bedwane ye jawo na wo bema prince wo na unim se wo wanya ho atete ya ka sem se na wo ye sutiefo se ya ne ani je ho se ba ye wa me hunu improvement ene engine room aka kire me se o ka ye no na no o ka kire engine room so wo sirem ya wo ye adwuma wo firi sirem wo beba kumase wo beba enra sebusuafo ba wo ma wo ye ya wanya no wonyano ne wabra ba ya ine na wofo ya ba o se waba anya yampa enkura ne yare ye no ono an koyi wo mo na papa ndi a chopa ne de obepa papa no na emum adwada de obeba yamfu obi baba ne yenye nse obi adwen ne ba ho wo dwen wo ma ho papa we ono nso dwen ne ba ne ho akwada we ne da ache de yi suku ya wa nkobi adwuma sua woni eni adwuma sua bia ho nimde tu de yamfa ne se wo be ni na mu na wabra won so kwafa na akora no wo SS kora wonwie yo na nka wo papa we nipa bonini a nka sata ma wonyem ne ba no wo che utum enti to de bia ese papa ajanum bi eye nipa boni yo ya no no mo pa danse ka ye na akoda we nwane ankwa siki ne maami abusua refuge a nka papa wo be che prince na tum na won so nse no mo aka be da aka se untumi ntie wantie a so mo nso baba wo enti aba ya wono nso ne yire abusua ka ye no untumi ntwe ne yire abusua no nwafom ene ojai ye tum enene sa boy no wa be ye kokoti abehunu se momfa mo ba no na emo media me mane de mehwe forgetting say we wono so you biba we wono so you biba obi ananka ne maame ani da so ne sa akwada we wo betu wona aye o maame ba panyini wo hia sumbo wo panyini hwe sa watwa wo hia sumbo hwe esa watwa enti nketwa da edi wachi no wo bi sha ase so wo ye sa de ni bia wo panyini wo betu nya bia wado no aka akere no wo betu ni obeka se sister sa won so ye bi na me ni de mi ye bia wo ka wagu mpani yo animu ase wagu mpani yo animu ase we de memma mo musa semisa memma mo wura mu street na se cheduma se rural bank plc fa ho bono na usikasem ene ho ntotoye ebeye kama ewie so person bi ordinary current account, corporate current account, savings account, susu account, me bada achi account no yetoma nkwada no se be ye nkwada ne da achi besi yie tugu nkwada ne triso echime bi nkwada no se be oduru ba bi a se sika na boa wodom fixed deposit interest rate ne ye kama money transfer bi a peso ye bia no se cheduma se rural bank plc ye ba ye mfinhye aduanan nsiamie still counting ye ni wo bia hwamoda ye nte ye ho ase wone da kire se cheduma se fo de ho to ye so a ade nyina bedi aboa na awie wi ye kan so ho akyerew na wo hia bosen a eye yen ya ha ankura adwuma wa na aye wadwuma abanya adwuma ni nyina ho bosen ma wo pe bosen akoye odihye yie wo pe bi akoware se kura de de pragya ne abobo ya low ye de aba bra nyenwe kibi mawo na nso be oni wa wo de na ye adwuma fatete umpe we na apede ye kan se cheduma se krom ye ben edwa no okọ adwura ye ben GPRTU for da no wo ba kwa America nya ase a ye wa abrosan se ho a ye ben M school no wo ba anwonaga ye wo jeni dwom ho aboabo ye post office no achi asonwase kwan yi so tafo ye be crab 600 anamo flat school no edum ye wo boss FM achiri ho moizongu ye wo second station ho ye mobilization centers miensa ba ko wanyinasu chechewre ene ye didwan ye number eye 050 168 2737 ena 050 161 7924 unya fresa homa wiya se cheduma se rural bank plc ya beje so ya no bekasa wate de wonti ase no ya nia ne bechirim ena wi to be hotel me ka wo ho asem nam de akyerew so woni pa bibre bi a wutie me to de bi a ya fa ayere ana wukunu fa ne frifie kakra ko pe different environment manenko enjoy na wo pe ba bi pa na asomdue wo ho ahobambo esi pisita
now do dofo bi akwa akowura eya amane nye to be hotel ya kan wu frechiri yeso ho ani akese ye na hu kromu o we dia me kirew se be ya wudu kromu a wani soso kora wo behunu ba bi yeso so wura to be hotel and me kanfo and awie na me dia ma wo yeso oba ha ye facility ha no ye wo mini bar uni mu homa ye wo behia bi ayo wo de ho ne hodie kura na anim yo obeyo se de hwi ni mu asikyire kura nso a obeyo ena ye wo made for e be serve kama ye rooms no standard kama wo to be booki online e condition so wa ha ba ye die kura de WGSS di akwa na franco e condition mu anko e kon mu ade anso de nka wo ye pa na ye kon mu a ye kama o aya kwa me boa osre o de ya wuza Abraham odo na wo osuru kunturu se wo bo osuru kunturu ni bi na wo konye wo condition ya ba bi awu to be hotel condition ne bokama ye TV ne ye smart na ye wo security day and night one restaurant nso wa ha tu be sha hakura pa na pio pa wo mpie ye wo kumasi ye ya ginyase ye ben kumasi high school no ankasa enti wutie mi se wo pese obuki kura online ansa na waba buki to ho ye number abefa so de buki eye 0531 72 7417 0531 72 74 17 ene bia won so pese wunya adwuma eye ewo to be hotel ha numbers we betumi afre ena abetumi nso asa afre for any other enquiries eye 0244 37 4642 ena 0545 00 7950 unya afre sa akoma we ya to be hotel for ya beje so na ya ne wakasa ena ya Bolivia Enterprise for nso da ne da me ka kirewo adofo mane nkwa wasum wo me bodon mane nkwa wasum wo be kumasi so for alignment hia ya ne multi home for no ena edi animhwe ya ne yakofa future life nuane no aba ya de san ya de anuane ya tie ne se ahodemu wo mpa enti wudie no etu ya de na se de amawo muntie ya wo vitamins ni minerals aduonu miensa ne wom santie amino acids edum kono omega 3 inulin selenium energy protein fiber ni nyina ya hodemu a se bani paduane mu a eboawo emani paduane gina brane se be ya yade ntumi ntwimfa so enti wo yade ne sei bra ye nchen ha be kirekire mu kire yen ye ma wo nuane nuo yi bi na kodi na nyankwa ye number ye 0246 01 0150 and 0242 87 8090 na unim se Voltage Real Limited say ye kan woni anim nsuo tupa wo Ghana ha Voltage Real for ni die animu yeah I'm telling you kumasi ya no wo wunya ba ahojo da abanya wo main office na ha ya na wo na wo de ho bata Voltage Real Limited for wo pese wo ntunsuo wo fie ho wo pese wo ntunsuo wo adwuma mu ho wo land ne so wo nkotunsuo mawo ana se wankasa wo pese wo ye nsuo adwuma sache wotai ene botoro wotai wo mu ne tumi dwa buom ye kwa asase na ya se dwa ho buo na ebutu so no ne ye wura mu akotwinsu kroje ne ye de amawo enti wo nsuo de be ye exceptional Voltage Real Limited enkrofodi ni matwuma onu mu wanimdifo owo mfidi pa etunsu pa enti so obu adwuma ho a no le bilibi no labalaba wa man kwanchefo e bia betu na problem abamu a fre Voltage Real Limited for ne service ne kama ne mfama wo ye number ne hia jefre ye 0244 299520 and 0266 432210 fresa no ma we se ya woni Voltage Real for nkasa onuada sania wutie mie ya beje so ya no be kasa nso de wonti ase bia ye ne ya ne ye bekirem eya bira akwa aba Majos na Krobea pacho umpom to say Yankopon tumi pacho na nso e Yankopon adom denso me ho ye pa ene ye yawada nokwasem edu yawada ye be ja bri heba center nokwasem enu oma nso de bi wo ho enye easy na me de ye me fe e wo ho ne se amanfo hunu wadom akyede no wo ma asan akire obi hwe papa ya na no wo ba be kire wa wo adurei eja kwansa sa wo adurei enamo so
ya papa de bai eni pasa da se womanyem se woma no manyem no ye 4 enura ba ko so afre me se wonyem ono kra ye pani bia okra onimu no ne bagel oba de yesu nimu ntimi ba me kam bi hunu enti enu ne de odomankoma de adomo ena wiei tu yengidiem edebre yo nana Krobea me dase otufo nyankopon onhyiraw na onhyira otiefo Otec FM tiefo ne omomohwe Facebook ne YouTube ni nyina ye frɛ me din no Agya Abraham me de me di nubrane habamba ene sayare na adanse kakraka bi me ba Laisha okọ school Kumaka na okọ no abeme bi wonu call first year 1 2 oba school ni na o day oba na ade chi on ba oba da na ade chi on ba enti omko hwe no omko ya say o ye secret ahuntutu ni bi wonu so enti na ahuntutu na ba no ya de o dem papa wa na duro na obo ne maame amane maame so yesuti na ofre me o je me number na ofre me na o de ba me say kobo so me ensani o se na otwe me no bia wan fra ma konfa no chi na o na ba aha mensha ni abebo ni suo ni amana moja efiri se me de do ma no bo so me ensani sekra na enka no biem ahuntutu na ba no wo se ma chika se me ya misisi ya me ya me to asentiri ya me ya makoma mo nkyekere me na ha mo nkyekere me nsa ha no pre ba ga se bi enanko na obewuo no me de do ma no se waye brom sa nyema ni nyina tu afiri mu enti me se ma no ene mema ma wo no me se awone ba enso to ahuntutu na yiniti ti se obabi wo ahuntutu na yedinfo ni bi e friend sickle cell e ba na no mo nsuo nyina awe e ba na no mo gya nyina awe se ko ya ko bo no mo gya ana ko bo no nsuo doctor catch se obenu mo duro sa nso obewuo me se me de me catch di me se simbu se enye no kre o fa na Agya Abraham na so na Agya Abraham a kam de bibiduro kroji bia ma na o de be yeti obadi be obetimi de ama na yeti obetimi no ama na anom me se wo no ma 3 days ahuntutu nyina na agya ne mo obeto so anom mre kakra afi de obegya no ma abla won ma bovro no bibiduro bia ntimi sraw o tie mi na abusuani bo bia enye ono koma hwe bebrebe bi mo takwa me se mi ni nipa kora buru se sender a mo card guo enti obi o pe evidence oba me de bibia ma no afre bi o de wa yi de ope na frɛ sɛ yesi o secret service o be Agya Abraham no mo do it say o tie na asa no be kana sɛ kora ansa na pa do na waji timi so wo busuani bi na obi emfa no nko ba bia fa na be Agya Abraham wo na me wo do ntu ase secret service wa sɛ na me kan ti gina bɛn number is 0242 76 48 35 and YBM 0242 76 48 35 and away a WhatsApp with my frafa so with my voice with my akasa 0549 10 15 15 80 0549 10 15 80 yo nana metwaso obabi wo ebuakwa embem na wonya be 44 years wo si emfie miensani sabio ne menses mada ne ba sa no wo chinia fedie no no so wonyem okoye bibia wonyem afi tese wo hu de wonye enu awanom de wotoro bonte de so wonka ne wo call lab ne yema na duro ne atwini moja ne won pane se beba wa ya ma na amane foye kese ne ote minka na oba me ho tese otwa bramra mo no me die duro ma na ka se me duro me de ma we me ma obosome ebetima ba sa won ma 10 days na e obosome na 20 days na obosome nyesa ebetima si bosome ne pepepe o mens ne beba me di ma no am say that 16 days the men's nyina chese abanoma 7 days was na furu nyina twi ama baasa no na wontumi nya na men's nti baasa ni sisi ya na chika se ne ya ne nan ne se nyina ititriti chese ne wonam hyehye pa se de de wisa ana mekwa asra na wo so otewa na bobi ni ndam no nyenya tise nkokodwie wonantika krebia na wapre na koma ne bonu kim wo se enkaka se wodu ba bia ye ni abo ya bie enwemre kese no boma na chisa gigi tirim na koma mu chese wo bubu atofo mo ani de na nyina wo twenase enti mesawo me nua man ma mu tie me na sabi mo manze man mo de mo se chese pa de ambototi manze makra mafa mo hodi wo fa ho ni yare na abo ano no ekina bi ebe kirim ahwo enti yo ba na utwa abra na mum yare bi atwa abra ma mo manze se ma anase wo podi de eba na sabi eba na anu na nsa na atwa anase ba na ni yetum ama bibi ni na mo yom ti se ba ama sabi o wo ne be makra hia na se ne be ma no wa ebe ka wa wo de na na ototo
so te se otimi nya ho hwe ontumi yinsen anasa onyinsan na asem so ena na Krobea kan Mr. Konsa oba mo no beje do wono no ne ye stroke oba ye no frame ire se me ire me hade wo kire ni dua no me kene meti forest ano clinic na forest ano o kire se wo dua we ni aba we kapo ma ya wadu me wa wadu bebrebe na person try so dey me di many past 7 se me ka say emu be 6 ena nyem eti o tie me na o fibroid binti and na mu yare binti wo yo ba won ma sa wo sisi yo ya so chika se yo honam hyehyew na won man tuara mo ne breja bro na be gi sa awodo me ma wodo na eye boso miensa se nyinse na mba me sika be ma na ya wo ba tie ne ye hwe ba kwa e ma me ene okuru koye lab na hwe se o nkwam wa sperms na bi wom o low ana se ebinim kura oba no so me woduro be be ma no me ma no boso me ba ko ene na otwe mienu odie duro na ono na boso ba ko na otwe mienu ba bi okoye se o low sperm count no onko check hwe obekọ na yeset odi kan wa pan o na nyinse ne dem tibi so na so tiem na low sperm count low sperm count oba kachira okunu no na onko ehwem ne fa ne bra me de do ma wa iza nyankopɔ otumi nti obanyem o tie me wo de no me se wo ye bema e bia osusisi o ya o chika se o ya wo na no nsa ayetititi te se wo dwa o se ye de mekwa na robo ase o twon na ase ana twon sa ase sa yare ba ho me se eye nam yare ni bia ne wa pedra bema bema na ekituwe bi ebi wo do ba bi koto na chima obo se ne nsuo fita firi moba ebedu ba bi obo se ne ensa bia begu ho ebedu ba bi no ba hia ya 2 minutes 3 minutes ebi okra hwe na ache se wo no ho na o na eni na besne koro kese wa bragu wa ye wo bo se bi okra ba no sha nti no aka nyina we ya kese untimi yahwe bema na phone e ba se na honam yo ya me so wonya sa ne manyina bia me se wa Pedro bema e de be se ebekum wo bema no ebetima wonya prostate nti wo Johnson 10 na wo Johnson 2015 10 no ebedu ba bi Johnson wo Johnson e magi se wo chim ansa na Johnson ba na kese e ba be show roba no nti ebetimi sa de what to form as a stroke nti ahwe se wo hu se wo na no nsa nyina ayetititi wona tika kra bia no abra wo se sciatica na kese ona o twen as kese o si stroke no nti nam yare ba kwa wonya no ebe mo wonya stroke de dikan ebekum wo bema de tosu yenu ebe show ya be show roba de tosu nyansa no nti bi so enfane ntre ma sa ne ma ne nyina amba tuara mo ne breja bra no be je do ne ma oduro kum sa ndam yare mo no de bia me ka me se abibido foro mo yade papa doctor fo so yade o mo waduro amde mo ma na so no ne mo me de ne de ekum mo ano ne atu ase na mam danso nti mi so o tiem no nya nam yare ne bia emfa nko ba bibiara o de na didi ho am onya yavuyare osa ama abo ano hyehye wo hunam dwa hwe hwemekira kwa me mo do ma sa ne ma nyina furo je namba no na hwemekira kwa wo kuma se abonti so wo hwim school junction utie wo enkran ne potem a bia na Facebook mi wo da komai abrewana na se utie wo sunya ne potem so mi wo estate ho brotherhood asoreda no na mi wo na chi ho na mi doctor achira kudi enu number ni nie 0242 76 48 35 and why be 0242 76 48 35 and now WhatsApp ni 0549 10 15 80 0549 10 15 80 yo usu tie me wo sikire yare I friend diabetes o de bia wa won pania wa no mefo mi anu awo insulin pania wa hem sibe be mo duro bi ebe siesie o pancreas no o pancreas na adamaje o entimi sisa duane nim e ma unipadua fa nya adwuma be mo duro bi na siesie o pancreas na ekum mwa no na ntiri na mo sisi na bia ntu de aduane a ebe da na sikire na mo da na sikire na insulin ba be sogus na adane sisa aduane no na afi de nipadua ntimi de ayadwuma nti wa wo pania wa no mefo mi jabra me se bra obayiwa free so ama watimi adi aduane abra wo no mabrofro bi nti wo sikire yare a na ne kosoro ade chi na abafa bra na me modu na nya stable na siesie onipadua na dwonso bebrebe wo na mo ye ohene wo kasa na onum tesi awe wo juso gwa na atwa hose nsefo ni nyina mfiri wonko me paacha wo de ne hepatitis B de bia mbeba me kasa wa police pani bi ni nua na okọ UK hepatitis B nti ama na anko ene ma me de dro UK o ye adwuma be hwe ne yere na busu nyina enti hepatitis B na mfa ntena fie wo so wo tie me wo de ne ye breast cancer kokora me tonu fom da bia me ba me bopani kese bi din onabo ma so kofi dwuma ni fie na chi ho na madam bi wo ye friend Linda se o US me se konfo na cha mo wo won pani akoye endoscopy ni ade chese ni nyina ne no funu ye se betwa atwene ni odwane ba me ho odwane kwa UK bo no temi nka US no temi nka me de do man me se no funu aye fe jam se say confiance ya me clinic water se na ona to ma me mo amoba me ho de mo hu mo amutahwe mo TV so de ni no funu am de fly na ya na di kan na ense go ho na atweko na aketo abinu
it all tie me na wanya kokram bi ukoye scan bi se do be da wonu fum enti e betwa doctor se obetwa na ye operation asaba usro and now the doctor se obetwa ama won sana hono ama no funa hono no funa den atwedwo he motom tese ohu tutu eni da so nyina asan en sign Bleja Bramo, Memo do me se obanumbi, nam de bia mo asra no furu na nsa pe bozo no funa den no na sta se emremre ebe na ne am kuro nyina frumu timi se emfa no funu nkotena ba bi enkeka se age nsem na bewu no afi na aba da bi a doctor for no se oba ntema obenya ahode sa na bibido for no me so me ka kire se sa ba me ho ntemo a na me do mo obenya ahode ntua na mo debra na Krobea ka se kwame unyo baby sa na kwame bi o dwane kwame want man fa kota anyen kwan ya papa wo so wayire wa so don papa mapesi na so di dia so dai na Krobea new year Easter madam baako oyare ne de ko asuofo hospital na me duru wa na doctor for no wo so kontru na me dai wo so kontru na no bia ba chia me na me na go for me ma de so wo hwe me o TV so na me say hey ma ba ko say wo so kontru ni we na Krobea je wo sa no me say na ma me so pa wo so kontru me say Jani na ni ado asre sa ado so kontru na de na me say me do na kontru ye bia wo wiram ye di nam ye di yin krante akusie na me me de ye yi wo so no nti wo ba no wo so wa se den o ti ase den ni mo se den na no me do bia na ka sa no na nwumre no anes for mema me nu omba me ho na omba je wo be hia soja ni bi wo no so wo balance ya na ja omba mu nyina be post nkudu bi wo ko afidie so na me hu de ye ene ombe fara me de ma wo mu na new year Easter awurade emu ede o mo si wo makọ di wo mo girl mo new year Easter o makọ di wo mo girl mo Easter na wa me be ya na soja ni fra na Jabram wo sukuntu dia anodin tese Easter miss me di papa na me say na me say when me catch or say Regina Kuma also frame me or tafo or say what is a big break ho miss me ko o frame say Jabram brane be di me so Easter bi na me so kwai na ma no wo sukuntu bi me be mama ya din na me smith yire ho me di no Easter anya boni o me sama tiefo ya na me wo horo dodo eto se me ka me asem ya na me horo dodo na ba se me kana man tema me nyima no nsi boni me se me di no Easter abrama no osukuntu bi na be mama ya din ka wonya ga bi wonya oyiri bi wonya odofo bi na ko da hotel na ko be onu ye de ba ko no so ko da hotel sa na nya ga bi na di no Easter na wo de basa mum ko busha wa ne kakra mu ho eno anu ti bo se di kamo ba ni mu obuburu sa na asa wo hwa na so di afa kire ho na wa sa di no Easter bio men ka bo ne mesam ya mama no siansa na ba ni yeje o ba se odi oyiri bi Easter odi o girlfriend bi Easter odi wadaf bi Easter tro number we e tebra me kire kwai number ni 0242 76 48 35 and wabium 0242 76 48 35 WhatsApp ni 0549 10 15 80 0549 10 15 80 en kai me woda kuma adwana na kuma si abonti so mi wo hwim school junction sunyan mi wo estate brotherhood aso da na chi wo pe na me doctor achite ku edi anu hwe bia na ma yare so men kasa mi ni ho do fra me ye ni nkomo o wa ma na ne ba bia so pe me do bia fra me ba bia wo bia betimi apostu amansaka edi ni ye eja Abraham aka osuru kuntu bro that's your song ada for eja Abraham na yate ne nka no na wie wate de ye wanamontuo emehia na wie mesrew obekọ eja Abraham kura obetena ka mu na akọ eya perfumes papa eya slippers papa bi na hye wate perfume no Osipes Enterprise na akọfa papa ne de aba mesrew so wo perfume a wo de begu wo pie ni padom na ye betwitwa ye ni ahwewo a ye de free Osipes eno ne hwam na ye kama ye wo Asad ye wo Polo ye wo Club de Nuit ye wo Midlot ena ye wo other brands enso wa ha ye wo slippers Adidas Nike Gucci Hermes ene Versace ena wi ye ka ye ni o ma ne boefo enti bra na betu bi koton
ana be tone nkronko na nso fa kokodi utuma Kumasi kejetia inside Dubai kejetia Dubai inside newo police station nchen pe na abewu yen ye number ne ye 0249 238370 and 050 252 0634 and a Vim champagne energy drink then so a Trillium Industrial Limited for the Akofaba Munianda Senisa onum Vim champagne na e ma Vim no e ma Vico no e ma Vitality no e ma instant boost Vim champagne energy drink e me mani mai se wo pe instant boost na dia yi wadwuma e Vim champagne energy drink na make am for ma udwuma dia bia wudi a woto nsafo ni padom e ya ma Vim champagne energy drink ibi mrase na be mana ye kama dudu mu na wo pato a ye number ye 0322 19 0877 0322 19 0877 unya fresa homa we ya yenso ye no be kasa na bi wakofada na bigo heba mixture ene ne capsules or the abega ene wa wutie mi a wanya na mu yade ye very stubborn na wa treat enkono edura wo behia eye na bigo heba mixture ene ne capsules ewie ubebo awura ba bi eto mu bia ene mu yade na transfer che wa treat ya na nkwa a wudi nsuo no be memene to paye no wa wie wo ni padua mu yawo wonsabuo mu ne opawo nonom na bigo heba mixture ene ne capsules ibi na bebo na bi number eye 0549 99 9253 0549 99 9253 ene Dawudaba Hospital wa Jeso Krapa odi si Metro Junction hwa na wa Fred Dr. Dawud number no wunya si Metro Junction ho wa Jeso Krapa wa hu Dr. Dawud awie anuanom ne adofo amutie me sabre ya ye kasei yade ya o odwumtuni bi de bonyom enti wode ye sikire yade emojabroso hepatitis B enam yade bi na etete wo eye ulcer ana prostate mu haw eye ni na dwonso do ukogina ho akakra bi na ba eba nso ana de aka eso ni gu o process bu ni nyina anya de pa bra Dr. Dawud wo oba wo pa wo wunya ba ebe pa ho amawo be ma ba ma wu oba ebe pagya amawo sabe wa akoko hawada fabroad yade etenso de wu na onimu Dawud Herbal Hospital and ye come for a mouth only papa no ishia ne beboa ne number ye 0244 886437 afi 020 168 1717 obefe number we na oni Dr. Dawud akasa ewie da Sibre Herbal and Research Center omona de da Sibre Imu Plus capsules no aba onipa da sani a wutie me sa wo pa hoden a waduro ni o ubenum bi ama bema wagina brane oba ubenum bi na wonso atumi abuahia wukunu wompaso ama ayede obi ohono mu emoje ntumi ni afrusie enti ya na nipaduan ba bi woso wa utumi so ho twetwe ntimi twetwe wonante kakra no abre na wakoma ebo periperi ya wonko na atie wo nipaduan mu wonum sa duro we na wo pa wa wonsa tumi ka kire se e boost hormones no ma ugina da Sibre Imu Plus capsules me kamfo amani pebibre bia se pebi na tonom na wonom ebeboa ye woda Sibre Herbal mixture eno de se onsabuo mu nye ana wote yawo wa yase be ma dwonso tumi kam wo chemo ansa na aba sabe wudi nsuo kan ni padua na ho eye wo hene a peda Sibre Herbal mixture ni bi na beboa ebe ma menses nsuo flow kama da bia wanimu aye ho ya wontumi ni di umoja na ewe no wa ho ya ebeku wo wanimu ato ni nyina hawo moja ni ntumi nyadwuma yenti no akoma ebo saa no kopeda Sibre blood tonic nti me kan foma say enka da Sibre Imu Plus capsules da Sibre Herbal mixture da Sibre blood tonic okambom na uyusi a watoasi bra Otec 1029Fm ha Asem Beba Dabi before no obenya bi ato ana akọ have no pharmacy Fred Men's Colinac be bi eto nwo bi ano kasa wo peda Sibre du pa bi jemi yensa ni nyina na beboa ya number e 0535 01 0442 0535 01 0442 Ewurade fie Herbal Center Dr. Mankwa na da no obeba Kumase ha krono mbosie Red Park one Ewurade fie Herbal Center papa no behia na unyane ni hia no kre me se ba bi atokro da bia na duro bewura na akoye mu adwuma wode ya no wuti ene wanya hawom wode ya ne ye namu yade eboja broso twere yade wanya typhoid ana ulcer etridi yade aka wato ana stroke no dua yade wunti mu twetwe ana onipadua mu ya oya
unsebu mu aye how party ama wonso pa wo ana wo de mmerɛ yɛ wɔ mpam bewura awurade fie heba center na abenya hoto ya number ye 0241 09 3915 and 0549 206633 and a simple plus phone accessories and one ye di adwuma onipa da se ne awutie me se wo pe phone accessories a eye na wo beto na wunnu ho a eye simple plus de no ye kire se wono a na ehye da kru kra Africa na hakọ China na wakoye na ade eye papa no de aba enti se wo pe phone charger na nya simple plus de bia wewo o pe iPhone de Samsung de Android phone de bia to simple plus de ni bi o pe power bank o pe battery o pe hands free earpiece Bluetooth earpiece neck Bluetooth headset phone covers iPod ni protectors any other phone accessories choose simple plus brand no eno na ye papa betumi koton beton nkronko kodi uduma kumasi adehyeman se ugina kejeti Dubai getu animu ha adehyeman abrosan na ani getu edi animhwe no fobra ho simple plus waso ye kese ba ko ho ana awuramra kejeti a ba bia nkan na hoye toilet down no masala chidachi ho no enchen ho no simple plus aso ye ba ko ho your number for further enquiries e 0244 590374 and 0241 709636 oba de chiame akra boy no obeba Monday no okay ba sene watutu papai ne ne yere ne na busua ya hyedai ka kire nse oba omka ska wama se no na anu meba wa ama nra meba wa ama meba Monday obetua o made amo yeah obetua oni obi muki appointment na won say ni pan appointment no mbetna hasa enti brem okay akra asem na yetia wa owura yetie ni awoka ye no ya tese wo se nyambo adwoada obeba ye sere mpanimfo yi ani abusua ya ma makọ nyambo a adwoada no oba wo mka sika de ye woka oba na waboa wo ho enti ye twen nyambo a adwoada na ma no na mo hweye awurai wadi ni ho abro ya na Krobea Asante kotokose abo aponche wo so wo se ni urada wonim se na taa so na wo se no ya na ye mo se munim nyansa na nye nyansa o sebi ye gimi ya tinka bi ni ayi bi amunim ena ye se wo no wo life na ayo basa ye se wa pam ena ye se wunya ba bia ankoi ye se mi wedi wanya me mobo me nana no mo no mo hu ya me on de se ne ye be siri na si no o hwe ne ma no oba echena no ayi no bedura ne atoa so aka ndi akora men sai bre ni bebre ndi nyambo a oba ne aka ni nyina bom sa asemi 1 2 ze pa 3 ena be badwoada no ne atoa bo ase na oba abayiwa ne de yewe no ye de ne de na ma no na ye de crack ne nso de ama no na afi ya behwe ye nana no akora me da ase eja kwa me onyame wo he ba fo nso nyankopon hyira mo se muta ya chi me ba cha obo na de ba se nupa de nso abadwa so basa heba capsules sa to pa ye we wunya bi na wo ye funu hawa watoasi unsebuo munye ana ba 2 minutes na abo oba na oba nchen a wo mabio akwai na nko obo 2 minutes ansa se nko wo first born ka ge wonwane nko bio nko bio enti akwawe oye mo ampa o oye mo me say wunya basa heba capsules ni bia wawie kokwa fifiriw na aje ho na nyi a waduro ni ene o basa heba ointment sa sabra asram ntosi ahohye pampers ni nyina akwada no fasrasra no e ma akwada ne ho ye den wo panyini kakaja osaye ni padua mu ya nantemu apropro honam kankan ense wo da bra wi suba sai ba ointment no ba bi etonu bi akwa abenya bi ya number de ye 0244 26 77 25 na enawiei akwadai oyameba akwada ketwa ni dide blessing Emelda amponsa domfe ye charity afeni bead ene wanya afiko edi aka onfie ho na maame sele piesie ba ose ene ye wawo dai piesie nana osire nyankopon ni nhira nyankopon na ho bambo ni yinkyere ene na ho bambo ento so what bead nyankopon tutu anamonsi blessing udi nyankopon sanfa no mo blessing no enyi nhira kese wo so happy birthday to you eya kwa me
na we dey yes baby I say co-pay so beba and ti obeba ye twen no me aduma da Jordan ye twen no say prince ba na je dey o kan no ye timi aka dey prince me nua ba ya se me wo fa asin so otimi say nifa suai abaya tuntum kama sei ne wo ya kama papa he was real so ko obi anka nchiro so ho ofeda obi anka bi da prince kan Rita obi anka nchiro so ho ofeda prince kan onso ano ya pare dodo Rita obi anka nchiro so ho ofeda obi aka ne se me kai hwana kan Jesus ni na as a prince and you want to minka mo me bro okay open ni masam no open ya obre yetu ashadwada wate yada mase and now we are 3p garlic mixture no AAP work natural health for omadro me pa chaw o blood pressure nyina ye o cholesterol wosoro immune system nyina ye nti yade edu so atrentwie enkoyie mama ana papa pe 3p garlic mixture dro ni bi na wo yusi a edro ne ye ahohono ni nyina be free ni pedua ne so akọ ba bi eto no bi ade okọ a kase me pe 3p your number for enquiries is 0248928824 and 02010000021 asasu heba center for onu kubi heba pada na wonu de aba no mesrew senka wunya bi be me oba tokoma akunwate na fa frensuo de ana kubensuo ka be hu power no the power of kubi heba powder edro enebe monke kamo ho na 2 minutes na ba ne mpe ade no onsi so mu ame twetwema me e ma ne mpe wo de ne da fonfon na efon na etwekọ kope kubi heba powder bi na nkanyao na nkikiu na nyu gigim obete de make yase bra Otec FM Asem Beba Dabi ya ubenya bi ebi eto nwo bia no kwa kasa mi peku bi heba pa de bi ni wa fre doctor oye sofo asaboa the number ne ye 0244166602 and 0243505775 eye mapon and we are engine room jataba ono na hihye adwumadie nyina de ma ye me de ba ye eja kwa me ne oba de cha me wote wonka kwadwomo ono nso eboa yen de content time so ene yen kan kire Awurade Nyankropon se yenim kwan no inti onkyere yen kwan no awiai dwabrem dwumadie no oba PM ono anka se betena se Dr. Cash ne papa afrim Nyankopon kyekere ne were no nkyekere busua ne nso were inti PM kanu betena se no di dwabrem abrew medamo asie bro